izinto bezenzakala empilweni ethi singakazinaki. Remember but kwazi ngithe bayaphahla ekhaya angisi involve. Uma bekagcoka amashila we izangoma amabhayi bathi amabhayi. But kwazi akaza ephehlweni. Akaza abuya gide la ekhaya. Akanandumba but wagcokile lamabhayi. Out of the blue awalahla. Out of the blue akasekho. Sayenyangeni. Sathi masifika babelo bathi ya prophet. Sathi masifika wathi ngidemo uthu wakho la ekhaya. Asho make ugugiwe make simbambile. Make indlela agula ngayo ayikho into khona kuyibamba emzimbeni wakhe. Wathi ngicela nimthathe lo muntu uyazi ukuthi imele enzeni. Idloti likwate kabuhlungu. Likwate kabuhlungu. Uyati imele enzeni. Ngimnika 3 days. 3 days. Indayisho nje wangibida. Wathi ngicela ukukutshela lento ungayitshela umuntu. Because wacheckisa nogogo. Ngathi kwenta njani? Wathi angizalanga abamfana labayi2 ni4. Kodwa le2 ngekuyibona ayikho. Wena ungatshela umuntu. Wish ukuthi ngimake kwami ngabe ngamiyeka wafa that time. I wish kube uma kwami ngimiyekile but because I found out ukuthi uma kwami olalonga uthwele. Sure. Sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngakantsele ngiphuma phansi nekadla mahlatha amnyama nginibingelela lapha kwi-NEP podcast lapha khona suke sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene lapha khona suke sikhuluma ngeinkinga ezisuke ebhekene nabantu bakithi inkinga ezithi sihlukumeze ngokwemoya zihlukumeze ngomphefumulo noma ngabe ke zihlukumeze ngokwenyama emakhaya lapho sisuka khona emphakathini ngabe inkinga zomsebenzi ngabe igulo ezihlasela ngokwenyama sihle sina indlela ukuthi wena mbukele ekhaya wenza isiqiniseko sokuthi umuntu osefikile phakathi kwethu uyasizakala siphinde sibonge nje ngothando nangesupport nisipha yona nangendlela engenelela ngakhona empilweni zabantu and asibonga asiqedi ikakhulukazi kulenyanga esibuya kuyona November nidlala indima enkulu kakhulu empilweni zabantu siyabonga nje kakhulu namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nodadewethu lapha oseceleni kwami mhlawumbe uzosichaza igama azisho ukuthi ungokabani usuka kuphi kungani namhlanje sihlangene dadewethu mhlawumbe asike sibingelela ababukeli bethu emakhaya mase uyasichaza ukuthi ubani. Ngibingelele kubalaleli bonkana. Igama ngiuAle Sindisiwe ngijwayeleke ngosindisiwe ngokwesikhosana. Yeah. Mphuma ngasempumalanga endaweni ekuthiwa kuseFalbank. Yeah. Ngibonga ithuba bhuti wami. Yeah basisi. Igaba lami elingilethela naye ukuthi ikhambo lempilo yami almost yonke. Yeah. Ngikhulele ngaseFalbank ngumntwana kagogo ngikhulise ugogo. Kula ngicale khona isikolo primary yami yonke ngenze ngalapho. Impilo lapho yayimnandi bhuti wami. Bengana nkinga because uma wami wangisa kugogo wami mangina 3 months. Yeah. Yebo nakasho uthi bengina 3 months ugogo wami uthi bengina 3 weeks. So ngawathatha way2 ngathi ukusala ngakhula ngaphepha. Wangikhulisa ugogo wami bekayi1 ugogo wami ahlala eyi1 emzini nomkhulu bengasweli lutho bengumntwana kagogo. Ngakhula wangise crash fast ngakhulela crash ngayenza grade 1 wami it was 2001 ngathi grade 1 grade 2 3 4 5 6 7 gogo wami washona. Ukushona kwakhe kucuka kwempilo yami. Ugogo ushone 2008 uma ngaphosisa 2008 angazi but kwazi ukuthi ngithi ithando la gogo lalingivala amehlo noma kwakulithando la ngempela. But eqinisweni ngizokusho ngithi ngilifila ngathi bekungeleciniso. Yeah. Neze lihambe libe nobuhlungu ekugcineni. After lapho kula impilo yami ishintshe khona ngoba ugogo mashona 2008 bangishifta bangisakhabo baba. Yeah. Nangizoshifta ngishifta njengomntwana lobe kahlukumeza. And ekukhuleni kwami ngumntwana lozondekile ke mina ekhaya. Angizondwa ngabantu bangaphandle, ngizonde babantu basekhaya emndenini. Almost bonke.
ikakhulukazi noma wami ungikhombisile but neze ngakakunaki ukuthi ungizonde kakhulu futhi bangafuni nje uma umbeka hlezi athi nakafikile every weekend ngidawushaya mina ngidawushaya mbambake kepha ke ngakuthatha nje ngethando lomzali because bengimntwana ngingedvane waletha lo munye wakithi umntana wakithi umfana wathola umfana weza naye bhuti wami ngamkhulisa ngaba nguma wakhe yeah ngikhulile njalo sahlukana 2009 ngahamba ngasiwa ekhaya kithi khabo babami mangisiwa khabo babami bese ngimntwana ngasuthi ingqondo ayisasebenzi kuwena kungani ngilimele kakhulu ku ekushoneni kagogo wami ngoba kula kwavela khona ukuthi kahle kahle vele mako wakhombisa lapho ukuthi sisodvane thina kwamele sisale nomuzi I think I was 14 years Yeah. 13 14 asala nomuzi but then uma ke ifocus yakhe kakhulu bese bantwini besilisa oh yeah into beyenza ukuthi abe distance nathi is because of besebantwini besilisa kwathola ukuthi mina ngiyahanjiswa ngisiwakhabo baba wami lo munye uyobacelelwa ebantwini ohlala nabantu uma wami amcelela lapho ngahanjiswa mina ukuyakhabo baba wami ngihamba ngamnandi ngihambe ngama social worker washo vele ukuthi akasangifuni iproblem yami ukuthi mina bengafihlelwa lutho but kwaze angazi ukuthi ngithi yini into ebeyikimi but ngikhule ngemntwana lo different bengeke uzuvale indlu uthi ngingangeni neze ngingeke ngamosha or ngenze okubi ngalapho but ngizofuna ungena ngibone ukuthi kunani phakathi yeah bengeke wenze into ngingakayisenzi noma ngana feeling ukuthi or uthi uyahamba endaweni ngikulandela ngifuna ukubona kuzofika that thing ithi hamba nalomuntu ene ngeke uzongibona zofika ngihlole ngikubone lento yenziwe ngiphindele emuva kwakunento beyenziwa ngogogo wami ke engijampile ukuthi nakufika umyeni noma umuntu ekhaya zothi phuma mangiphuma kula ugogo wami azobona khona ukuthi umuntu lo ngenako uright lo mntwana ujabulile umuntu lo ngenako akekho right lo mntwana kamamukelanga ngingakayinaki ke le ugogo wamcala kunaka amaphupho wami ngisemncane njalo njalo uphupheni ngimcocele uphupheni sobe kumuntu lo oclose yena yedwane kimi yeah ingakho ukushona kwakhe kwangilimaza kwaba ngasuthi inhloka mayisasebenza ngahanjiswa ngasiwa khabo baba wami nangizosiwa khabo baba wami before kufika lesikhathi ukuthi ngihanjiswe uma wambeke anomunye babi khona lapha I think it was 2008 anomunye babi athandana naye so gogo wamshonile umama mina step in but then uma wami bekathumela lo babi ukuthi eze kithi besimbiza ngomalume azosinaka here what happened lo baba one day ufikile kithi waceda liviki lonke make angekho ngathi ngigeza lo baba wangena akangenzanga lutho but kwase but wangibamba ngingcono ngaphuma ebhavini ngagcokanga ngahamba ngayogcokela phandle cause ngimntwana ukuthi sikhuliswe ngerespect ekhaya lami belidiscipline bengeke ukukhuluma nomuntu lomdala angimthethisa ngisho ngolutho ngivesana ngaphuma ugcokela phandle 6 o'clock bengisesikolweni angicubisanga ndanga lutho lento yangenza ukuthi ngimsabe lo babe ngasaphindele ekhaya makwami ulo babe wafonela makwami wathi umntwana kabiyanga ngafuna ngathola khani nga auntie wami ngibalekile ngaka auntie wami nangithathwa ngibisele ekhaya ngabachazela ngoba babiza ngisho amaphoyisa bo auntie wami because bathi nababiza makwami nemalume ngala ngathi angihambi ngeke ngihambe noma nalo baba ngishaba ngibulale ke namuhla kwendekeni ngabatshela namaphoyisa ngathi akangendanga lutho lo baba but wenze enye into engimangazile ungibambile wakubamba kuphi wangibamba because bengingcono vele ngemandeni yes. wabese uvela ngemva kwami wabese uyangibamba ngibamba amabele wabese uyehla yo kula ngabaleka khona wathi lo baba lo mntwana unemanga kenti lutho akaklini
ubuya late esikolweni ngimshayela lokho ene unemangathi ngene angagcokanga ngingene sekagcokile bafakazelwa yini isikolo kuthi lo mntwana simthola esikoleni ngo6 kuze njani bese esikoleni angagcobisanga umama mthatha angisamfuni lo babe wathi uyaboshwa ngale yento waboshwa cause wangishaya kabuhlungu wangishaya waze wangikhama waze wangikhama ugcina wakhe vele kungishaya that day bekashela kungibulala cause wangishaya wangikhama phambi koma lucky umuno kama boduzane nomlomo ngabe sengibamba make ngamluma ophuma gazi that is why wangiyeka lo baba ngakhani ngiyeka make wathi lo mfana ufuna kungihlukanisana lemfotha akahambi baba mangithatha njalo ngahamba ngaka babe angazi umuntu but bengazi ukuthi khabo baba wami ngafika ngahlala azange ngihlale isikhathi nakho impilo lensha abantu engabazi but ngabajwayela ke ngimuntu loza o-adapta fast yes ngiyakwazi adapt nangifika nje ngiyakwazi ukujwayela environment yebo ngaphila kahle nake kunyaka lo landela kokungishintshela khona khabo babami kwasekugula ubhuti kababa ubhuti kabami nagula kuthiwa uthakathwe yini yimi enokubuhlungu ukuthi umndeni wonke nalapho angijikela I don't know ukuthi kwendakalani ngoba before agula lo babe bazamile mina kungisenyangeni 3 times nangifika lapha lenyanga bebayifonela siyaza kusasa sanomntwana umntwana ufikile ekhaya sifuna uzosetshenzwa njengabantwana bala ekhaya inyanga ayifuni ukungisebenza 3 times iza nama excuse bakhulume naye izolo ingangisebenzi mina baphinde bayibiza eza la ekhaya bathi sifuna sisebenze bonke abamfana la ekhaya wafika nga11 till namuhla but kwazi ngizokhuluma phambi kwakho cause is for the very first time kwazi umuntu ukuthi angisebenzwanga mina kulo yamuzi ena akekho wazi into yangisurprise namuhla ukuthi no yet van owadi ukuthi mina kulo yamuzi ngalela la ngangisebenzwanga fikile lo baba nga11 wabiza abamfana bengihleli nagokwami gokwamathahama ngavesana ngaphuma ngayemuva ngagibela isihlahla samapentshisi ngazidlela amapentshisi ngabuya ugokwamathi bakusebenzile ngathi yebo bangisebenzile ngazingenela endlini ngalala angitshelwa ngamuntu into beyivese ifike kimi nekhabo mabenze the same nako kwabhala so lo bhuti kababa nakaqala ukugula ugula nje ngila bekune ceremony umfirstborn yakhe beyishada mfati kwafika umfazi wakhe wahamba kudala 20 years ago umfazi wakhe sisikamama wageza ngalo leva slap wanginika lona nedon embili kwabantu bagcwele nje ngaphandle but kwathiwa ikhona into anginike yona lebulala lemfotha yafa le ndoda batubulala mina ngangakhulunyiswa ngangibizwa ngenyoka nayikhohlela le yamvotha ngangithi uNkulunkulu wami la ngabona khona ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhona emhlabeni ngibambele moya wakhe kwahamba inyanga ugula inyanga baba makasho lutho ungikwadela angikhulumisi vele ngumntwana lo othakathayo kwathi ngelinye ilanga ngabeva bakhuluma nelifoni into okugulisa lo babi ayisiyo lento bayisho but kude lo wabuya kukimi ukuthi cha siyaxolisa besi wrong akusobulala lemfotha babe wafika ngambuza sesithu vele sele mina nogogo naye cause mina bengilala nogogo baba ngoba senitholile ukuthi ubhuti wakho akabulawa yimi kutheni babe ungabuyi kimi wathi usemncane ngayiye kanjalo uma wami wabuya wangilanda after isigameko bekafunela babantu bathi umntwana kuzofa lapha buye uzolanda lo mntwana and indeed vele uma wami wabuya wangilanda ngathi angisali ngihamba kunokuthi ngife nama ningihambe ugogo wamatha uhambe ngathi ngihamba baba wamatha mahamba ngiphumile kuwa ngathi akusenandaba ngasho ngihamba ngangena endleleni bekulate safika late la ePitori ngibiyela kuma kusho ukuthi futhi ngisachubeka nempilo uma wangiyekisa isikolo ngale bengenza grade 9
and bengiyiwane eclassini because bekusikole emaplasini. So bengiyiwane ka grade 9 bese laba bekithi bakuboma grade 8 njalo njalo. Bengiphase kahle. But because of angiyekisa term 2 vele nguye ngamphasa kahle. Term 3 ngamfundanga, term 4 ngimfundanga. Ngabuyela futhi after ngo December ngabuyela ngalanda i-transfer. Ngazibuyelela futhi ngaya khona lapha. Ngaphandle kwenkinga ngazihlalela ngabuya. Ugogo wami ngibuza something. Wathi yini into yakuyisa la ekhaya? Ngawa vele uqinisile. Ngawa. Ngaba nephupho nje, iphupho lesinaks because ngaphupha inyoka enkulu ivela lapha eminyango silala siyi2 sinogogo. Le nyoka enkulu isimanga. Ngathi nangivuka ngimemeza ngithi ufuna ukuthi gogo na inyoka. Base ngithi nangivuka ngabona nje aboshishiboy bagcwele indlu ibonda lonke 4 lamabonda lapho bese ngivukile. Ngathi ngibashanelele emlilweni because besibasela khona kusemaplasini. Bakhona ushishiboy ngaphandle. Bakhona aboshishiboy lapho bese ngivukile it's not a dream anymore. Okay. Ngathi labo shishiboy ngibashanelela emlilweni ngito khona kubasamlilo. Ngawa bo ngabhalela ukukhuluma. Bangithatha bangibeka lapha. Kwaze kwashaya 9. Akekho ngibuza ukuthi what happened that day. Yaphela kanjalo leyo. Wasungibuza nangiphindele emuva ukuthi yini into yakuyisa ngathi cha angisakhumbuli. But bengazi mina ukuthi I remember everything. Ukuthi what happened that time. Ngathi life goes on. Ngabuya ngaphinde ngazozifundela isikolo, ngabuyela esikoleni. La inkinga yaqala khona ke ngama wami. Kuveda ukuthi cha. Le ndodakazi angifuni. Manje hamba ngibhalisa esikoleni athi hamba uzibhalisa. Isikhathi sangishiya maka abamfana basesikoleni transfer nayo wathi hamba uzibhalisa ana ngiphase kahle ngama level 7 Nkosi yami. Ngiyazi ukuthi bengiyorepeat but bekhombisa ukuthi ngiyorepeatela into ekhona. Makwamathi cha mntana hamba mina ngiyasebenza emsebenzini. Ngazula solo ngiyazula isikole asikho isikole sifuna ukungibhalisa because anginamzali. Ngicela isikole uniform ngalesi sikhathi ngiserious. Kwathi ngahlangana nomunye ubhuti wathi sesi sokhathele vele bengilele ngaphasi kwesihlahla. Wathi ubuke ukukhathele ngwakuphi ngase ngiyamchazela ukuthi ngivela kuphi. Wathi ufunani ngathi ngifuna ukubhalisa isikole. Wathi okay manje wangasibhalisa ngathi akekho umuntu ozongibhalisela. Wathi ekhaya bakuphi ngathi basemsebenzini basePitori bonke. Wathi okay asihamba wangisekibo kwaphuma salukazi lesindala. Because nangu ugogo wangibhalisa esikoleni ahamba nje ngelidonfolo. Wahamba noma ngibhalisa esikoleni logogo loya. Ngakhani ngichubeka nesikole. I think ibe umashi. Bese umashi lapho. Ngakhani ngichubeka nesikole. Lucky dade engaphasa kahle. Kula ngihlangene khona nosisi wami ngimbizo ngosisi wami but sihlangene khona esikoleni. Yes. Mawami akazi ukuthi ngeke ngafunda phi isikole from a primary but kwazi. Ngisho until secondary akazi ukuthi ngifunde kuphi isikole thisha wami bekungibani. Into bekangitshela yona ukuthi angifuni nje bangibize esikoleni. Enenhlanhla abakazi bambize esikoleni. But nginenkinga. Abakazi bambize ngami. Because bengazi ukuthi bambize tangishaya vele. Abakazi bambize. Ngahlala siyi2 ekhaya nomntwana kithi lo ngamphinde ngambuyisa umntwana kithi. Sahlala siyi2. Kokushonile sesiyi2 now we face the reality ukuthi akusena lapha shesukuya khona. Khaba bamasangifuni naye khathele hlala emzini we have to ukuthi sibe la ekhaya. Okay. Basinika ikhathi la lo mncane bekahola ke yena ke lo mncane. Wathi yile nizophila ngalo siphila ngalo ngifunda isikole ngisithole ekudeni sengiya travel. Kumele ngithenge ithikithi ngaleyo mali ngiphinde ngithenge igrosa. Ngisachubeka nendlela yami obamzali. Kube njalo aphinda athola enye indoda uma. Le yaboshwa ngahamba yasala ishona. Mina ngeva kuhamba. Ngeva bathi shonini. Makwamathi ekhaya bahlaba imbuzi I think 3 times bengekho. Nalapho. Each and every msebenzi abondela amadlozi. Kusuka ngisemncane ungikhatha off angikho. Whether nabahamba bayophahla but kwazi angikwazi ukuphahla until namuhla. Nabahamba bayophahla ekhaya. Bohamba nami mara ngeke ngize ngikhuluma. Bamane bangikhulumele. Because angikhona ngihlezi ngibabuza ukuthi ngizothini mina lapha. Yini into ngiyoyisho lapha? Ababazi. Uma nakezana lo baba uza nomunye futhi babe. Kusho ukuthi uhlukane nobaba umntana ekhaya.
sekahlukene ene imvotsa ke yangithanda ke lo umntwana kababa umntwana ekhaya indoda yangithanda yangenda ngafila ukuthi nginababi but sebahlukene ene ngamadoda ahlala noma kaphili butikwazi nalo washonele etronkweni kunabashonile before ene uhlala nomuntu very short time a year it's enough ngashona lo muntu ena kazili into engivisa buhlungu ukuthi angakangcwatsha lo muntu sekathola umunye lona keza naye uza naye vele sizihlalela nomntana kithi angibiza athi buya la edropini uzothatha igrocery ngihambe vele ngiyela lapha edropini ngisa ngithola lo baba ehlala naye into evisa ubuhlungu ukuthi onke amadoda ahlala noma abuya afuna kulala nami mind at that time ngisesentombatana semncane ngisengakathinto ngisemntwana vele nalo naye futhi hayibo ngiyageza eshaweni aphinde the same story sayindwa ngiloya abuye nakazongena abona ukuthi ngiyageza ngiseshaweni vele but angawuvala lo mnyango athi mana ngiyabuya ungavali ngavala butikwazi ngabe sengiyaphuma ngicedanga ugeza ngaphuma ngaya ngakuma ngathi ma wathi we kasi kanzange usifundise imithetho ukuthi umuntu nangena ebathroom uyangcongcoza ucalile mina nje mangiba nemvotsa nguwe wena uyafana nje neobstacle umaphambi kwezinto zami ngakhe fine ngiphume lapha lo baba athande lo wakithi bhuti wami budlula mina nawe seba thoshara mina ke boyithu wakithi ke uyathengela impahla wakithi nacela into emnandi uyayithola wakithi mfana lo right mina onenkinga ngimi ngithi okay inkolo sezovula mntana kithi asihambe siphindele ekhaya sami ayisithole no grocery lo sihambe siphindele ekhaya uma wami nakathi uthenga ugrocery butikwazi uzathatha lesingwa usebenza silungile ese domestic worker asomise ngeoven uyosibeka whether usibeka inyanga u2 months esethu ngeke aza esitolo mathenga isingwa athi bantu babamnasi isingwa nakathi uthenge sothenga lo shukela lo ngaka wenyanga yonke lo ngaka banithi amatipek wogcina inyanga yonke ngithi imali nayo ngaleso sikhathi bese siyi1 something impilo but angikubonanga njengokuhlukumezeka at that moment kokunezinto bezenzakala empilweni ethi singakazinaki remember but kwazi ngithe bayaphahla ekhaya angisi involve uma bekagcoka amashila we izangoma amabhayi bathi amabhayi but kwazi akaza ephehlweni akaza buya gide la ekhaya akanandumba but wagcokile lamabhayi out of the blue awalahla out of the blue akasekho amabhayi ayephi ene ngiyambuza yonke into ngiyabuda ayephi lamabhayi wagcoka wendani ngamabhayi mncane phuma emabhayini bayalwa njalo nje intwana bomuntu bayalwa makwakho ishonela ngisho sebayalwa ke ene basho impiki dali icalile asingeni thina ngasho ngathi mike yabona impi yakho nabo sisi wakho nabo bhuti wakho izolba lukhuni angeke simelane nabo bhuti kwazi if ever sibona ukuthi sebamdisrespect ebandlulela ngiyamthanda lo mfati ngenhlito yami yonke but naye makwami ngiyamathi ukuthi kunalacala khona kunalokho ukuthi maybe ngimhlaze ngidamthatha ngimbikele ecatsi ngithe nalapha ube wrong mawami lo ya sindlule endabeni amabhayi angithi uthe basho ngiphumekile saphuma 2012 uma wagula butikwazi lo mlungu amthatha azomdampika ekhaya sibona ngetruck nali uma yagula akasakhona ihamba ngimthatha ngimhambisa ama treatment makathi yeka isikole ngithi cha isikole nangiyeki athi uzohamba ngani ngoba imali ayisekho ngiyekile emsebenzini ngithi yona lengizohamba ngathi sidlana butikwazi ngilalela umzali wami lo angeke angilahle bengizitshela njalo mina ngichubeke ngimnakekele kufike la kubhala khona
kwabhala bhutikwazi ukuthi uma kwamagula wabhalela kuvuka phasi ngiwani njalo umntana ekhaya ngempali cause mncane bhuti wami mncane ngiwani kwazi kwafika umkhulu wami abafonela bonke bomndeni anikwazi ukwenza into kanje ukuthi umntwana angahlala nomuntu logula kanje wamkhanza makangaka embhedeni angaboni ngisho umuntu okwangivisa ubuhlungu ngalapho kumake makwalahlekela umcondo but kwazi lento leya continue afuna kubulala thina ke nyalo wamnika medication ukushaya ngayo akagezi ayikho nje into ayifunayo wangivisa ubuhlungu one day waphuma ngcono endlini hayi ukuthi uphuma ngcono uthi simdimela polish but kwazi polish ngoba mina ngithenge esikolweni bengithenge malana babita lokho amathumbu yes asa ayisile ithi adifroze nangibuye esikoleni cause bese ngijole ukuthi ngiyadosha vele uma wami yagula ngihlokomela uma esikoleni vele ngisafunda full day ngiyabhanka isikole ngebreak ngiyaphuma ngizathi nangibuye azabe ka defrozile ndeni ngiwapheka wawathatha njengoba nanjalo afa ibhotoni wapheka nangibuye esikoleni ngoba ngishiyela phalish udlile ngikushiya udlile manje ungigibela ibhasi yaka 6 mina ngesikoleni but uma wami ngivuye ngamphekela liphalish wadla ngakhanza aphekela amathumba njalo ayababa angcolile ngathi ngekudle lokudla ngiyala ngathatha ngayocitha waphuma ngcono makwami wakhumula nje empili kwami wakhala esinye isikhalo bhutikwazi wathi nangumfana ngidima liphalish angisazi ukuthi ngimgijimise ngimgqokise ngimbambe ngathi ngithi ngiyambamba waqonda egateini bhutikwazi angaze ngikhale kabuhlungu kanje manje ngiyacela sihambe ke ngiyokuthathela emshibo wakho ngisho ngucithile ngahamba ngawubutha ngawasha bhutikwazi ngawuphindisela ebhodweni ngathi make na umshibo wakho ngicela ugcoke wagcoka hlala endlini uyagula ngale process uyagula bafika bamhlola bamcheka nje yabona no check imali epocketeni usesekhona bamcheka akekho sibuza ukuthi ni right akekho thini umcondo lahlekile sinasivala iminyango make ngalala khona siya lapha endleleni sibopha intambo ndizifike sitting room kuna usofa lo akudala ophakamile thina silala phansi kwasofa wenzela ukuthi makavula lo mnyango utodonza le sofa bese siphuma siyabaleka cause makulala nomukho la eceleni kwakhe thina sibabulali thina sibathakathi si understand ukuthi umcondo usasebenza okwaba yibhadi kuma ukuthi onke lamadoda bekanawo no1 owavele at that moment ahlala naye ngamncenga uma wagula unyaka wonke unfortunately ngafail esikoleni vele baze babhala ku report yami ukuthi bengidosha mina ngebreak akekho understand ukuthi lo muntu ugulela uma wakhe ngamukela ngathi ngizorepeata futhi anginankinga ngizorepeat isikolo sona ngizosiceda ngachubeka umama lo kuyagula bhutikwazi la ngamusa khona esibhedlela kwafika umkhulu wami futhi wafonela usesikama wami wafika usesikama wami immediately ngilanga lelo vele wathi lo muntu akalali la lo muntu uyoshona nalabamfana nama ngilali la yenda neplan usesikama wami wafonela umalumekazi wafika bashiya nomalumekazi cabanga basusa umunye umfati le kuthi azohlokomela uSkhwiza yena yahamba nomkhulu wahamba umalumekazi waba nesuggestion wathi asambe semntwini ubona kwesintu unyaka wonke phela lo muntu uyagula sahamba wasithwala vele kuyiSaturday siya lapho ke mina inhlitiyo yami ithi angihambise esibhedlela sayenyangeni sathi masifika babelo bathi yaprofeta sathi masifika wathi ngidema uthi wakho la ekhaya asho make ugugiwe make simbambile make indlela agula ngayo ayikho into khona kuyibamba emzimbeni wakhe wathi ngicela nimthathe lo muntu uyazi ukuthi kumele enzeni idlodi likwate kabuhlungu uyati kumele ndini ngimnika 3 days it's a prophet anyati mina wathi kimi wathi lo mntana namhlukumeda
ene niyati ukuthi khona moya enifuna kuwufaka kuye lo mntwana athi ngicela niletheni lo mntwana ngitomgeza before lo moya umngene make wambuka kwaba ngasuthi uyaphola make nengcondo yabuya wathi uzaba umgezelana umgezela sinyama umalumekazi wathi cha asihambe sibhekane nale yakho siyamthola futhi umalumekazi wathi ngicela nihambe mina ngiyakwami nami I can't take it anymore ngamthwala makwami hamba naye ngathi mike bathi hamba uyophahla isiduli esidulini uncengele lidlodi samthatha ngengolovane ebhutikwazi ngimnomntwana kithi ilanga lisejashona sentabene niduli ngakithi sisekuthenjani safika samcitha ngengolovane safuna siduli sasithola samcitha samguga sambeka esidulini imistake esayenza kuchifta asathi into ayisho uma sabuye wathi ngicedile samlanda samphindisela ekhaya kwakuyisaturday yathi Sunday Monday kwafika mamncane wakhe kusho ukuthi ukhaboma wakhe yes wafika Monday ilestri la Monday ubabelo wathi 3 days kusho ukuthi Sunday Monday Tuesday angisho njalo bekacala Tuesday makafika kuba mnandi Monday futhi ngijabule cause ngiyati ukuthi lokho lo uyasithanda vele yes asilekelele vela ngilekelele imistake into yenteke mistake bengayinaki every hour bathi ngende litiya wamkhiphe ekamereni wathi akazokulala sitting room and then thina selala ekamereni every hour bangibite buyizokwenza Sindi yenzela makwakho litiya ngiyamendela ngiyavuka and futhi angisena buthongo vele sengijwayele ngiyamendela until ngo2 azange basangibiza lo baba uthe 3 days ugogo mangemuva nga3 wambita kay 3 times wambita ngeligama wathi vuka zibanibani tu zibanibani wabesumemeta mina wathi gijima ngimvele kudeni ngagijima ngangingcono nasifika sithi make tunya mama tunya ngacala ngathi ngiyakhala ngagcoke ngilele nje ngegcoke elincane nje kuphela wathi gijima becethe nomalume bekafikile encesi ngikhohle ukuthi nomalume ufikile wathi gijima ukubiza malume ngagijima ngakulanda malume wafika wama lapha eminyango siyamvusa kunanex ugogo wathi ngicela umcheck etinyawo ngamcheka tinyawo wathi tiyabanza ngathi cha kuyashisa wathi asimvusa ahlale samvusa wahlala kwathi nakushaya form kwamavula amehlo wabuka yonke lendlu wabuka ngathi akasazi gokwama wakhala wathi ngangendi njalo ngiyacela ngangendi njalo wahlala again an hour wakhipha igama eli1 ngimi mama nongikhweba ngasondela wathi ngicela utshele malume wakho akwendele lisiko loba intombatane ngathi wena uyapi tu wathula zanga sangikhulumisa samncenga ugogo wathi simkhipheleni phandle sakuthatha sikusaphandle kenyalo sakubeka ngaphandle boma 5 uthulile kakhulu wathi nakakhuluma nacala ukukhuluma but kwazi bengathi lelimo ligcwele lila emlomeni lipompekile indayisho nje wangibida wathi ngicela ukukutshela lento ungayitshela umuntu because wacheckisa nogogo ngathi kwenta njani wathi angizala ngabamfana labayi2 ni4 kodwa le2 ngekuyibona ayikho wena ungatshela umuntu ngathi why ukhethe kutshela mina le mfule ngaka uyeke mama kwakho phela uyafana nomama kwakho lo wathi ngithi wabe siyathula but kwazi ngidle lendvo ngiphinde ngimbuze ngithi manje ngicela ungiphindele lento ngitshela wathi ngeke ngiphinde amathuna wabo asemva kwendlu indlu lengemuva endala indlu yokucala ekhaya but kwazi ngaye ebusuku lapho ingqondo yami yafika athi nje hamba ucheck labathi kunamathuna angazi ukuthi kwadlala ingqondo yami noma njalo but nangifika ngasemuva vele ngabona ukuthi la mathuna ngabona kungasuthi kunabantu abalele la ngathi nangibiza ugogo ngithi gogo sinamathuna ejarden ngawabhu ngacima ugogo sekanaka abantu labayi2 mayindu lo muntu lo ucede ukwenda lento ithusayo nangumntwana akho yawa
nangivuka ugogo kwente njani angade nami yemntwana nami ngicela ukukhuluma nami kwente njani angade nami ngisade ukuthi ngithini ngathula ngathi gogo ngoba kusasa ukuphindela kakho ngicela kuthatha make ngimsesibhedlela gogo wanginika imali but kwazi yo ikhale ngalikhala that time wanginika imali wathi ngicela umse esibhedlela because mina bengibelievela esibhedlela ngamthwala make ngathi nangiphuma namake make wabluya ngomlomo wakhipha igazi ngomlomo wakhipha igazi ngamakhala ngiphume naye nga5 sokugibela ibus ka 6:30 akakhona ikhamba lo muntu ngiyiwane nginomntwana kithi if ever umfoster ukuthi akhamba uthi 1-2 step umbeke phasa hlale 1-2 step umbeke phasa hlale enenimbambile nasifika le bus stop close to make wabluya nali bus liyeda ngakhumula butkwazi uma kwamphela ngakhumula lijezi bengiligcokile ngalibeka emakhaleni laze laba red igazi limi ngiyamkhulumisa kakhulu mphathi umini uyangibuka nje aphefumula make kwenta njani uma kuphuma igazi ngetindlebe hayibo ngimemede ngithi ngeke kanti le bus eza kwigcwele lo bhuti webus abone nangimemeta because ngiyiwane bus stop bangiside bamfake ebhasini nabamfake ebhasini but labantu ba-acta ngathi lo muntu akabluyi ba-acta ngathi just umuntu weak mina ngibhizi ngimbekelela ijezi la bathathe leli jezi balifake eplastikini bamhlalise ebhasini ibhasi yePitori ngafika ePitori ngagibela ngaye Pretoria West ngibe ngisithanya sithanza ke leso sibhedlela I don't know kusuka ebuncane ngiyasithanza ngafika ePretoria West udoctor wathi namhlanje siyam-admita uma wakho akaza kutshele uma wakho asuleleka okay kusho ukuthi akaphuzanga medication ngakhumbula ukuthi vele beyangayifuni yilokho kuphela ngicela nemcheck konke ngikhone kwazi udoctor athi for now ngakutshela lokho because of ngiyakubona ukuthi always ngonayi la esibhedlela okay fine ngina stress hambe ngibiyele ekhaya ngima wami ngimahake vele ukuthi uzoba right ingqondo iphinde ilahleke again kuwena manje kumake kuyo mama okay but kwazi ngamusa October yeah it was end of October mama admit October uma nangibuyela akasangathi ngimile mako njani and ngibuyela after a long time because anginamali after a long time athi sister ngicela ukudla ngimphathele ukudla but ngimphathele ngale lunch box ebonakalako nithi see-through yes uthi la phezwe kwesivalo akasisusa isivalo kwakungathi iparachute lemino yakhe ehleli ithenga khona igogo udoctor wangithola wangena ngigcoke isikhulu uniform at that moment udoctor wathi mntwana wakhe lo abo sister bathi wathi ngicela nikhiphe nama drip lo muntu nimfake njani ama drip azi angene abese uma wombeka mkhulu bangathi bekangathi pha nombukile azana ma stretch marks konke udoctor wathi ngicela nikhiphe nama drip onke wangibiza udoctor wangibamba wathi uma wakho ngathi wathi kwenzakalani kuma wakho omunye ke udoctor lo ngathi shangazi wase wadini lo ngathi yashangazi mina doctor nangitshela ukuthi usoso athi okay so how do you feel wena ngathi ayikho into ngathi ngithi ngiyayifila uma wami ngicela aphume nemsize aphume kula ngizokutshela khona doctor ukuthi how do I feel wathi okay I will make sure khamba ekhaya ngahamba ke ngaye ekhaya ngiyiwani njalo ngahamba ngaye ekhaya kwakunogogwana kokwameza zombona ngihambe ngiyodlula kuya nginamali phela ngiye kuye vela ngifike ngithi gogo uyazi ukuthi uma ungena esibhedlela athi ngazi ukuthi uma kwakho uyagula esekhaya yes ngithi ungena esibhedlela ngazisiza ke ngokuya lapho butkwazi ngangena ithanele ngenyawo ngayophumela ngale ungale edasport yes mara ngangena enezangakhole wafika wanginika 100 rand ngahamba ngaye ekhaya ngishiya umntwana njalo phela hamba ngaye ekhaya yena wangicheckela make ngokutshela yena ngazisiza because besele angicheckela make December sathi masiya bangisa December ngagibeza ngogogo loyo yeah make akasiboni ungakhala butkwazi akasiboni nje ngihambe nomntwana wakhe futhi umntwana wakhe balile ukuthi angene ngewadini bathi akahlale ngala ngithi nginomntwana wakho wathi umntwana muphi
Mubi yazi sister ngifuna yonke into angazi ukuthi nithi ngiyithathe blend enifunayo yo mama still imcondo awukho. Okay fine. December pass. There's this thing eyenzaka kimi. Nangathi ukhumbula kuhle bhutikwazi ngithe ayikho into bengifihlela yona. But kunalelu hambo abomake bake balithatha lisuke emcondweni wami. I was 3 years. Yes. Balithatha baya esigangeni mina bengithi baya esigangeni. Ngithola inyalo sengingaka ukuthi bengasesiganga. Ngiloko ngimbuza nalapha esibhedlela ngambuza make nake nahamba ngicela ukuthi na uPaul ngithathe ungisela naye khona. I like that place. Angiphendula. Lokho siyaqhubeka siyambuza. Nengcondo ayikho. Ithi January February March. Ngihambisa umntwana ekhaya esikoleni mina ke sengimile angisayi esikoleni. Ngiphinde ngifaile na dadie. Angisayi esikoleni. Singimeke next year ngidecide ukuthi no maybe umabe kaqinisile. Vele ngeke ngikhone ukubamba zonke. Angeke ngimiyeke mibuza uphuma this year. Udlela uChristmas khona ahlale. Bangifonela ngoMashi. Ngifonela ugogo. Wathi isibhedlela singifonela sithi makwakho uzo discharge. Ngaboleka imali. Futhi ke ngikhaya ngale bongaboleka imali exactly. Bokweleta ithikithi. Bakunika lithikithi uzakhokha. Uyaya uyaphinda uyabuya ngalo. Ngahamba bhutikwazi ngayisibhedlela. Ngahamba nomntana kithi. Ngathi mangena. Makwami wathi nababa mfabami. Nababa mfabami wakhala make wathi nababa mfabami. Into yangijabulisa lapho bhutikwazi ukuthi ukhonile kungirecognize because nama sister ambuza ukuthi nawuthi umntwana wakho ngibani igama lakhe. Wathi ngisindile. Wambiza lo mncane ngeligama. Ngakhala bhutikwazi ngathi nguye umake ngakuthola uyangibona ngakanani bekanganga uma wami amnyama the kwish. Wangihlalisa wathi mntanami where were you all along? Ngathi make bengisekhaya wathi bo wendani? Ngathi make chabe kude lokwendawo. Bengilinde wena ukuthi uphole. Kani ngiyatonela. Bhutikwazi ngidalisho ngicaba ukube bangixolela but that's how I feel. I wish ukuthi ngimake wami ngabe ngamiyeka wafa that time. I wish ukube uma kwami ngimiyekile wasala wathatha ngoNkulunkulu ngepeace ngahlupheka emhlabeni. Ngihlupheka ngazi ukuthi ngintandani. Kunokuthi namuhla ngitohlupheka makwamaphila emhlabeni. Futhi angihluphekiswa timvo domhlaba ngihluphekiswa nguye okuwese. Wenzani mama? Bhutikwazi uphumile esibhedlela sahlala naye ungiyekisa esikolo vele ngayeka that years angiphindele esikoleni. Ngahlala. And I remember ukuthi esikoleni bengimfana lo right ngithande art. Ngiyadraw ama plan. Bengimfana ukuthi la kunama activities ngikhona. Ngachoose ukwenza science kanti ngichoosela lite ngeke ngende lutho ngayo. Ngayeka. But because I found out ukuthi uma kwami olalonga uthwele. Shoo. Lento beyendeka kuye. Umntwana ekhaya uwakhulumela lamagama engiwakhulumako before azoshona bhuti wami. Wathi kube sayiyeka lento wabeka so. Uthi sikube sayiyeka lento yafa. Ngathi ngeke bhutikwazi. Ngathi ngeke. Uthi uma kwamafe. Wathi ngicela ungiphene ngisibulalele yena. Ngathi futhi ngeke. Ngamane ngicale ngambulalani mina bebayithu ngime emkhathini. 2 ngime emkhathini. Ujikile buka ke lo mfana mncane. Yeah. Umake ukubuya kwakhe esibhedlela sihlala naye ekhaya. Kulabeka activator khona timvo takhe. Uzi activator uregister thina. Kuthi yokuhlabela ngathi. Thina sithi makupholile ubuyele ekhaya kanti usindile. Lento bebathayo incenga lelidloti bekalincenga bekoncinde kaloka. Ba register thina. Bashona so. Ekhaya kithi kunomunye usesi because uzela ngibona ipodcast yakhe weza la. Ngathi wakhuluma ngathi istory sakhe boys besibheze eSwatini. Wathi egibo wabala inyanga ukuthi bebahamba njani. Oh yes. Ekhaya kithi April, May, June, July, August, September. Angekho zokushona after September akho yokushona before April. Make why like action kangaka kushona ubhuti wakhe. Lo bekezile that day kuzokwenzeka le nto leya. All of a sudden nje umuntu wasewashona 1 week gone.
yandlula kanti lento sebayijikile seyidlala ekhaya icala ngalesa salukade bavulele ngalesa salukade mina ngisindiswa ukuthi kuyonke ama rituals bebawenda ngikho ngiyakhumbula ukuthi wena ukwazi usetshenziswa ngebhadi lo akithi khona make nase labuya powerful nyana but kwazi umuntu mana mafulufulu mama what's going on enye nenye indoda ebehlangana noma ngithe bezama ukungidlengula kanti licebo likama usebenzisa leli cebo kungathi ngabulawa umuntu because nayo uyazi ukuthi lo muntu uyongibulala angafa naye yinto ayisebenzisa ukuthi ngiselistini ngiyafuneka akunangenye indlela bathi I have to die mele ngife because ngisinde ngokuphuma ekhaya ngingazi ngathola umuntu make na discharge esibhedlela ngathola imvotha lo muntu ohamba ekhaya wathi yokulobola bamjikisa 3 times jikisa ngumake wamjikisa wathi okay fine buzohlala nami angisabafuni nawe buzohlala nami ngamosha ngaloko ke mina kuze kuphume yonke lento ngimoshe ngokuphuma ekhaya ngimoshe ngokuphuma nangicetha kuphuma ekhaya umntana ekhaya sikamkhulu because bekana ba 17 ujikile naye silwane because umntana nokukhuluma naye si close ke sina that person besi close but is my boyfriend or girlfriend yes umntana ekithi sekashaya sekafuna kubulala umntana ekithi uphathi okapi but kwazi yonke imikhwa ekhaya sisusile sabuya nayo la ePitori Mese yes ngebanga lakhe okay fine mama what's going on kuloya muzi wayini ngazwani ungenaphi wena kushonele 2 by 6 by 12 abamfana balesalukade 12 yabo le 6 angiyazi phelele phi but kwazi kusele i6 kushonele 2 phezukwa le 6 kwasala 4 but kwazi ngizokutshela ngesibindi le 4 mashareholder yo akekho ganile makwami into engivisa kuhlunga makwami ubulala amadoda usesi kwakhe ngulo wacishwa ngibulalisa bathi ngibulele ngifuna kubulala indoda yakhe since agcina ngale ndoda akakaganwa akananivotha akanalutho walahla bamfana makwamakaza sikhulise wasiyekelele emangweni lo ubhuti wakhe lomncane abamfana basemangweni akekho ukukhulisa abantwana ngiba ungitshela ubhuti wazi ukuthi it's a coincidence na bonke ayikho into right abayenza bephila nabaganwa omunye uhlala nomfati umfati akamfuni bahleli ngejarden badulala ngalomunye ulala ngalabazwana baphakelana lama shareholder ngikhuluma nge4 baphila impilo efanako nabafika ekhaya balali kule yandlu babodwana if ever mina ngikho ngebalale if ever umntwana ekithi akekho ngebalale if ever butkwaza ukho ngeke balale akekho zokulala yi1 ekhaya kibo abalifuna ukulala ekhaya kibo make yini denzakala kulomuzi marata make wathi uyadlulisela sithwalo sakhe la kuvele khona yonke into idlulisela kulo ekhaya kuthi akathatha intama ngithi no bayashayana bonke bafuna amandla phela babulala but bonke bafuna amandla yes but kwazi umtshela everything nomfana loya I felt that boy namanje ngisasho ukuthi ngimfailile mfana kithi because ngifila ngathi ubulewe ngimi if ever ufika kwakhe la ubizwa ngimi ngahlala naye phasi ngambuza konke maybe beyazongitshela yonke into manje umtshelile the way ngibona yenzeke ngakhona umtshelile ukuthi mntana nami ngicela uthathe boy ngicela uthathe wala wamzonda umntana kithi wathi ngiyababulala ngathi ngeke ubabulala ungakangitshela ukuthi what's going on umntana kithi what dishonor yonke ifamily bekaphendula yami phone call akhulumisa mina uyancipha njalo emzimbeni ngimbukile yini into ekudlako boy and I'm the only one ukhona ukukhuluma naye akaza ngitshela mfana kithi but kwazi akaza ngitshela mfana kithi ungitshele ngokufa ukuthi bekadliwa yini lo muntu bengihlala naye mind you sengipitile because of lokho bam ngabe yes athi kimi ngicela ubize lo mntana ezela nako ngifonela umake ekseni ngibuye ekhaya umntana kini akangikhulumisi umntana kini silimile umntana kini uzozibulala ngimfonele immediately mfo what's going on
athi anginankinga qala khale ngithi manje ngicela ukugeza ukugibela ibhasi ubuyela kimi vele wenda njalo bekangilalela ke khomnye bekamlalela njengami wangilalela ukugibela ibhasi wathi avela Bhutikwazi ngaphelela amandla ngamtshela lo baba bamfana ngathi cha umfana inkinga le serious namuhla I have to prepare myself ngicela unginikele space ngibenayo vele waphuma hamba ngathi nangifika yonke into uyangitshela yikho into engangitshelwana ngempilo yakho yini ledla konyala wathi sesicela kubulala ngibulala umalume baceda la sihambe siyoshisa lo muzi ungasathathi lutho kulela khaya sifike soshisa ungcwaca ngathi nawuceda kuboshwa mase bakukhulula cause usemncane uzofuna ubuyela empilweni yami ube wakithi bulala mina ke nabantu babami bese uhamba uyobabulala maka kangitsheli wathi lo mntwana akalale kimi tate lo mntwana wathi cha ngiyokulala noma ke embedeni oyi1 nasi wathi cha wayefuna ngilale nasazi ngiyakuwe make bekalala umnyanga ngawuvalanga nibangana nalomfana thangati yini lengake nibangana nalomfana ngati makuthi nasi labona ukuthi is very close lo mfana kuthi angitshela because each and every time ngimbuza ukuthi khuyini make wamtshela igama lokuthi yenza ufane nami why ungenzi ufane nami nakakhuluma leligama kimi athi sesi mama uthengenze ngifane naye Bhutikwazi lo mfana bekafuna kumbulala ngikutshela ukuthi enye nenye into bekayenza malumama wathatha ingubo zakhe afike ekhaya wazithatha embedeni wakhe washiya nje umbhedo nje wasengifuna zilande kimi la ngimcala khona ngimshaya vele ene bebamazi because bekumfana lo jimako vele yambona lo divile athusa vele make wafinya ngevasila black yalibona ivasila lokugeza walithatha wafinya ngala make wakhala make yini lengako yenze lo mfana kangitshela sengi in between ngireferee mina umake lo wakithi lo kumele ngibe sure ukuthi akwenzeki lutho mfana kithi lento ekugcina kwayokuvuka wathi yangale yahamba uphindile emuva ngathi awuyi angeke ngikuphindisele ekhaya ngangitshela ukuthi what's going on wathi ushaya make Bhutikwazi ngabona ngomphakathi ngathi inkosi yami bombulala empili kwami ngathi kubulala mina mfo ngicela uqale ngami bulala mina before make uthulila kakhulumi what's going on mama kakhuluma wangala mfo because mina vele bengirespect wahamba wangala wabuye sekulatanyana umoya sekashaya umoya Bhutikwazi ngimphupha manje ngimphupha njengobaba kalo athi yazini mina sengikhathele thatha ama plastic anakho yahamba ene nangiceda kumphupha ngimphuphe mina uzuyangena ngiyamtshela ngithi shitshane uyazi ukuthi ngikhuluma nawe kuphela yase ngiphuphe ubaba kalo man asho so ena kana nginkinga ngimfonele uzothatha nakinga ngathi hayi man stress out of nothing kanti uye Bhutikwazi ngiphupha Monday Thursday the same dream but the Thursday nayifika ubaba kalo still athi yazi ngikhathele Saturday ngibalinde nje only Friday ngicethile ngihamba ngikhathele yilo uyangena futhi ngiwaphuphe mina lamaphupho uyangena futhi that day mntana kithi khombisa ukuthi waze final goodbye sihleli ngo2 until ngo2 akusasa wamasa sihleli nje siyaqoqa hayi man but usese stress out of nothing yatite wangipha imali ke beyanemali bengumntwana lo hasilako nabahleli nobaluse ekhaya lena bama bouncer bekumntwana lo ongathanda ukucela imali so that day nafika athi ebantwaneni bamathatha 200 rand 100 rand yakho 100 rand ekalo athi ke msisi nawo 500 rand hawu yebonini uyithethe imali nga sihlale sicoce vele ngiphekele usibaro wakhe sihlezi mina nasibaro wakhe azabajelas ukuthi nihlale ebusuku bonke ngathi I don't know but sinjeke thina noma ngifike ekhaya siso umntana kethu akakhulu mnami ukhombisa ngathi yonke le nto bekanayo iyasuka Bhutikwazi azikwenzekeni Saturday mfana kithi ngayamfonela wangalibamba lifoni Friday wahamba nabamfa bami the whole day wababuyisa Saturday ekseni ngiyamfonela kalibamba ilifoni make wafika umake wathi namuhla ukwade kakhulu umenzeni make wabe siyaphuma akangiphenduli make nakabuya ucheck umfana akekho ngiyamfonela kaphendula ifoni nganifoni uyishila vele ahamba nganaye bathi bambona shona ngala wabuya ngo8 Bhutikwazi nabuya ngo8 make uthi wathatha ipoison waphuza angeke umntana nami ngimzala athathe ipoison ayiphuze phambi kwami ngithule ngimbuke ngamane silwe but make wamiyeka phuza poison ngo12 khaneza kimi umfana aphuze ipoison ngo8
12 o'clock wangingconcoza eminyango kimi ngathi nangiphuma butikazi ngangigcoke night dress ngagijima night dress ngathi nangifika ngamkhanda embedeni amehlo labe ka red ngathi ligazi akangikhulumisanga uyenteleni lento yentila akangikhulumisanga maka wangikhombisa icup wathi ayibona le cup ne Alprima 2 pack ngaye next door bekunemoto lo bhuta akasimoshelanga isikhathi lo babe ngathi nangiphuma egate imoto yayiseyiduma cabanga ngimvusalele wamthwala uyahamba noma ngetinyawo zakhe akakhuluma masingena nje esibhedlela bathi bazomsiza safika ngabo past 12 bathi somsiza bakhuluma 2:90 bathi some observe nibuye kusasa bathi okay mayike wathi angekaphile kaphindele endlini Sunday nasihambe ekseni ngo6 vele ngithi ngiyomchecka ngifuna ukukhuluma naye lokhu serious udoctor wasifona wathi uma ninetimpiko ndizana ha butikwazi into ngayithola esibhedlela ngathi nje ngikena ngamkhanzalele butikwazi akhiphelo limi alibambe ngamazinyo alele igazi elingaka ngababuza ngathi ulithethe igazi because lo muntu akezanga nenceba la abadoctor bangikhulumisanga bamthatha behlela naye endansi bagijima make wathi ushonile lo muntu uyamuzwa ngikhuluma ngomzali ushonile lo muntu yo butikwazi bathi stable ngo10 doctor wasibiza wathi poison sikhiphile naye yini into yenze ukuthi lo mntwana sele ile poison lenenganga angamphendula doctor wakhiphe linye iplastic lalingaka wathi 2 kg wathi ayibona Alprima lena iso noma ngayithatha igundane lidle nyalo lizofa bese ulithathe legundane uliphinja izofa ngathi Alprima ipoison le kanjalo wathi mara nangu stable uzoba right it's just that inhliziyo yakhe ngiyobe isihlupha but kwazi into yangimangaza ukuthi ngathi nangimbona bamfakele le tube lomlomo but balifakele ngathi ibandage le brown bekacala uba namadevu molisusa lento le uzova buhlungu but yena bamane balisusa nje wawa yo ngakhala ngathi angeke ngathi ngifonga ngento into efana nale C2 wenda into efana nale bathi siyamtransfera but awuhambi naye uye Steve Biko kanti vele ngelokugcina waye Steve Biko kwathola ukuthi mina ngiyasala udoctor wangifonela wathi uze kusasa ekseni ngahamba makwami ekseni uyasho uthi ngiphuphe umntwana omfana angibabayisa but ayethunzini leminyama makwami nangesibhedlela ngimtshela ngathi udoctor ngibizini wathatha ibhasi but kwazi wahamba ukufaka lo mfana eSociety into engazibuzana ukuthi bekatshelwe ngibani ukuthi uyashona lo mfana umfana eSociety kanjani bekangakamfaki ola lo ubhadela iSociety ubhadelela mina naye nabamfa bami labayithulu lo akamphadeleli akekho futhi make mina ngimtshela ukuthi ngesibhedlela udoctor uthi ngizombonela uyahamba ekhaya umfake eSociety neminyaka ibhadela imali bekayinika lo mfana batakaza mfake mina uma wami phone off ngathi nangifika esibhedlela ngathola abadoctor ababhizi ngaye into engayizwa lo mshini wawukhala snacks bangimisa njengele insimbi lemnyama mina umbhedo wakhe yena la ngiyambona bamsida butikwazi bathi nangu ya responda ngabuyela ngamsondela wangibamba ngeskate wasidonsa into yangimangaza amehlo akhe bekasela grey lokho kumnyama beku grey ubheke indawo yi1 akabona ukuthi ngimengala butikwazi lo mfana wabamba umbhedo wawushaka kwawa yonke into eduzane naye butikwazi angaze ngibona umfana oshona kabuhlungu njengaloya ngihleli ngisho ngithi angiyozicolela ngento engayenda kulo mfana wayekhethe kuzoshonela phambi kwami wayekhethe mina wayengamthola ngashonile butikwazi wasibamba iskate sami ngithena ngisiziphe kusenisabhala kuzipa because okubengijema ngathatha isipeleti lesincane ngasibopha sacumbuka lesipeleti but doctor bambamba butikwazi wasqueeze lesandla sami wasqueeze kuthi angiphula butikwazi akaze akhulume lokuningi akaze into ayenda ngileyo wabe suphelelwa mamandla slowly udoctor wazi wathi cha sizame konke nebusuku lomfakazi afika silalisa siyaxolisa ayisake nesinganyenda but kaze ngangembona ukuthi aphefumula lo mfana ngimbona ukuthi uyaphila lo mfana athi doc there's something you can do please try something bazama but kwazi into abangikhombisa ngayo ukuthi akasekho bacima lo mshini lo obo
Unomshini otitutu. Bese yena mombukile isisu sakhe sine movement. Bacima wona sathula. Bathi ayisekho into singayenda. Nasingamthatha siswami simbeke la phasi. Asithi sibonga ukufa. But usendaweni right because kuba uphilile. Bengeke usamthanda bozafisa athana ufile. But because bathi uyabona lama pipe simfaka yonke le medication asimfaka yona iphuma immediately. Limele le poison mlimazile. Ayisekho organ yakhe sebendayo. But wazi ngathi banimanga ngathi ngicela simguge ngeke. Wakithi lo mfana. Gogo wabekwa lapha. But because kwakumandi konke lapha ebedini. Bathi medication so lafika la siyamnathisa. Sicela nje ukukhulula umoya wakho uvume ukuthi usendaweni right. Bazama ukungikhansela but kwazi. Ngaphuma esibhedlela ngangasiboni. Angilanda ubaba wamfana vele hamba ngaphindele ekhaya. Semgcabo uma simtholi. Kanti ngifike endlini ngafonela ekhaya. Ngathi uma nimbonanga ngapho na. Ubhuti wami wakhona emndenini. Ngathi mndana kamalume wathi ukhona. Wathi kimi ufonile ngoba ufuna ungitshela ukuthi ushonile. Ngathi maka kashonanga because vele mina bengakholwa ukuthi ushonile. Ngathi akashonanga lo mfana. Angifuni ucambe manga lo mfana uyaphila. Makwathi ushonile akathukanga akakhali bhutikwazi. Azange aphinda abuye manje. Makwathi uzokwenza kokho semgcaba. Indeed bhutikwazi ngakwenda lokho 2 weeks yonke. Lokhu ngihlupheka phela sekuvulwe necase. Bhutikwazi into senzeka kulo yamgcabo. Amgcaba ngiwani. Ngehle ekhaya the second week. Ngehla Friday nangehla nomgcabo nomzimba uyehla. Umfana akithi wasuka la ePitori ahamba nabantu bemoshara bangazange baye ekhaya. Mara bafika bangqongqoza eminyango. Azange babuze ngisho direction. Nangiyofika ekhaya mina ngiyofika ngo5 bangije ukuthi abakhona ukwemba ukugubha umgodi because kude we family lokhona. Ugogo wathi angisho walenzela isiko. Cela uthatha ipiku yengale. Ngathi nangithi ngithatha ipiku yangene yashe ngathi nangwakithi. Uze edvane. Bhutikwazi ayikho into yangiphatha buhlungu njengaleyo. Mina umntana ngithi nakayongcwatshwa bhutikwazi kwakuyesh. 1400 angiyathi buya le 1400. Kwakuyesh ne 1400. Phela. Imoto yazikhona. Sasikhona. Phela. Amalungu omndeni akekho ezawo. But because if ever beba emathuneni bebalanda lo yamntana bahambe naye emathuneni. Lekosti lo mntana bamphekelela emathuneni akekho. Kude. Ngifuna ukuthi amabhotsa afike ekhaya umgodi sombiwe. Hawumali mina bafike ekhaya bafika ngapho 8-9. Basebenza umgodi makubanika umuthi ukuthi abasebenza umgodi. Bahamba bathi ngulanda umuthi because ngakhanza vele umuthi ukhona because uma kahlina kumele ngitile nendlu ihleli nabantu bangigcolile endlini but uyazi ukuthi sizela umgcabe 2 weeks yonke. Ngibusy but because ngangimeme mfana la ngigibela steps mina ngilungisa ama light ngifaka ama light. Baba kalo wathi ngeke ngihlale ke mina kuwenda nje ngeke ngihlale shembata ngigcolela kuthi angibalobolelanga ngikubekela ngelinye ilanga lokho. Wathi cha ngicela uhlike phezulu kwestepisi mina ngizagibela. Makwama akaza khale akaza thini. Wabanika umuthi wathi hambani wabamela bafika vele ngabo 9 wathi hambani ukufika emgodini wakhe nibhala 7 nithi hamba ulanda nomuntu okulethela uzolala naye la. Wathi ngicela nisebenze nomzimba wakhe nibhala 7 nithi hamba ulanda lo muntu okulethela uyolala naye. Bafaka okapi. But ngibona ngathi ngiyahleka. After a month simgcabile. Lo muntu sekagijimisa make ngomuko. Walo meso ofakwe lapha. Usiyabuyela mfana manje uyapoka. A month. Mina ngathi nangiyethuneni lakhe after a month ngathola ku flat. Ngathi simgcabanga few weeks back. Ngathi nile ene mina kuze ngiye emathuneni because of that day angibonanga kahle. Ngangifuna kuyombona at least lalele khona ngicoce naye kokugcina because vele besi close. Angiyelanga lutho. Ngathi nangifika ngathola ku flat soap because akukho nomhlabathi sebabeke nje titini. Ngathi nangiphindele ekhaya ngathi makubonile ukuthi kunjani emathuneni. Yini into echazile emathuneni? Makwamathi phuma kimi enene ukuya ku emathuneni. But after lapho because nasibele edrobheni makwambese la hamba ngcono. Makwamgijimisa lo mfana ngomuko.
ngambuza make ngathi make wakhombula ngithena sibe emathuleni ngathi ngizoyithola lento obulele lo mfana because angikholwa ukuthi angazibulala lo mfana one bright future kangaka lo mfana uzibulala ukumatric uzibulala kumatric lo mntwana so ubani waphuza lo mfana poison uma wakho but guys it's not like uphuza poison bekwendela ukuthi kube neligama afengalo bekuyisikhathi somhlatshelo yeah ene bekumele ukuthi akhethe yena ngoba make bekamthanda kakhulu lo mfana that's why bekafuna kumnikela lo mnotho makwami nongambona but kwazi nongambona ngeke utsho but unemali yo makwami nemali ngihleli ngibatshela bangakholwa ekhaya ngibona ngiyahleka akekho umuntu onemali njengamakwami akekho umuntu onemali njengamalume labantu abayi2 cause baseduzane nami bakhulele nami ngiyabathi ukuthi banemali umalume uzakhambe nerole yemali ayithavena unatha yona but ayikho into abakhona ukuzenzela yona indaba bashimoshekele salukadeni kushoneni kwesalukade zange basanaka dayideng lento leyabe siyajika ke uhlabela ngomfana wakhe njalo makuyagula njalo sekuyimlo ya but kwasengimsale emuva seka ecasha la emadodeni yacashwa yamfuna usamtholi bayolahla iside lo lekhehle linye sekahlala nekhehle linye legedla la ngifonela lathi uma wakho sithole inyanga angayakiyo ngicela uze ukusize kuma wakho bazama kumthebula ngahambe okay mina ke nento zenyanga ngizazi vele but ubaba ka lo wathi ehamba yova phela uma kwakho loya eniwaridi ngayivele kulamala ngahambe nangifika lo sesi ngahlala eminyango mina kwangena lelikhehla kwangena make lo sesi wathi niyambona nanga lo mfana make uyayazi into yenzile lo mfana waphuma ekhaya umyekeleni waphuma ekhaya lo mntwana umosheke yonke into kunento ngiyacolisa kunento engikhohlwe before umntwana ekhaya shona wafa inyawo alele wahamba ngerumini wafa inyawo iroom lela bengela kamama kanti ile room la kuna konke lokho alivalwa lokho but kwazi kune old drop ayisuswa ngaphansi kwe old drop kulabe ke khona lento la ngamlandela ngamthola phethe khona amashila amabhayiwezanga oh yes kwaba lapho lento ilapho lo mfana kiso hamba lala lapho wavuka inyawo zingasebenzi yes lo sesi uveza into eyenzakalela umntwana kithi wathi lo mntwana oshonile uyamazi ukuthi uyephi make waculeka but kwazi ngabashiya lapho negedla lapho ngahamba ngase ngifike endlini lo wathi umshiye njani makwakho ngathi benge ngimelane nalokuya siye kufunela uma usizo yena umtshela ngokuthi umntwana wenzeni siyakwati konke lokho sidlulile kikho asisafuni nobuhlungu wathi ngicela ulande makwakho ngathi nangiphindela kuma ngamthola the same place bamvusile lo make wangitshela straight wathi ukuhamba kwakho ekhaya kuba inkinga yento edala ukuthi kube nenkinga ekhaya akusenadlodla ekhaya ma wakhe uyakhala bhuti wakhe uyakhala sesi wakhe uyakhala baboshiwe basho baboshwe izandla nenyawo bhuti kaza aphinda ngikhulumise makwami angilanga naye mina ngimela yena at that moment yo akekho umfazi ngimthanda njengaloyo emhlabeni ngilwela yena ukuthi abe right wangiavoid akangaphinde ngambona singcwaba umntwana ekhaya September yathi October 19 November imvo sengihlala naye ajika but kwazi nakaphumile endlini right wangena angazi bekabonani indele angikhona ukukhuluma makwami angazi ngikhulume naye lutho vele sikaze sibe close ngikhuluma nosesakhe ngiloko ngiyam-update ukuthi hayi man kwendeka into esoso and uba right wenza something nje bese uyajika hayi ungiyekeleni ngenza into efana nale ungiyekeleni ngenza into efana nale kwathi December January makwami ngimbone ngiavoid athi February but kwazi bengasalala ebusuku amaphupho bese la vele benginama vision emini ngibe nevision emini sihamba mayendeke la ngabona khona ukuthi uNkulunkulu yangistrafa the more ngithanda ngathi the more aletha le load yonke la kimi yes baba mfana ngibe namaphupho onke kwendeke step by step the ngiphuphe ngakhona waphuma vele washo ukuthi uyahamba but kwazi angaze ngimlwele ngaphelela amandla kulo because of ungiphilisa very short time kabuhlungu le 2 months ungiphilise yona kabuhlungu ukuphuma kwakhe kwaba ngu neze inhliziyo yami ababuhlungu
yaba buhlungu because kuyo yonke lo 7 years ngihlala naye ngiphethe kahle angikaze ngithola ithanda angiboni ukuthi ngisazoyithola indoda efana naleya Bhutikwazi mara kule 2 months ongikhombise enye into ngamiyeka waphuma Bhutikwazi the very same day aphume ngalo ngiphuphuma ke amphushe ephupheni lapho yamphushela amantombataneni ayi4 ephupheni ngave sengathi make kanu lokho mphushela amantombataneni angasi right uyamfuna yini ngabe sengiyavuka kokugocala ngiphuphuma wami kumbe ngale ndlela kaya kusisikama ngathi hayi man sesikama wami phela ngibe nephupheliso wathi wayibe nephupheliso lokucetha kuphuma ube nephupheliso ngathi I don't know Bhutikwazi ngashintsha umkhuleko wami ngafasta ngashintsha umkhuleko ngathi uNkulunkulu ngicela ngiphendule ukuthi yini into eyenzeka kulo yamuzi ukuthi bangazwani lokho ngiyakhuleka yonke leminyaka ngiphendule yini into eyenzeka empilweni yami njengamanje angakapholisi inceba lomntwana yakithi nangomunye futhi akuphela ngasikhathi Bhutikwazi kuthe ngoMay abamfana bakhule bathandaza even namanje abamfana bayati ukuthi uNkulunkulu ayinto yonke noma mina ngazi noma ngithi ngiyaphahla ngokuphahlela abami ngihleze ngisho ngithi anginalo idloti mina nababulala idloti la kibo mina ngiyokuphahlela abami because ngimfana okhulele kaMalumbe lekhaya ngiyasaba kulimemete idloti lekhaya because bathi nohlawula ngihlawulanga Bhutikwazi umfana nami was the very first time aqala ukuthandaza aphumisela bebaloku bathi yabona bathandaza but that day baphumisela amagama engwevayo angithandazana ngaphupha umlilo I think 2 times yangena iphone call kwaba nomake lomunye bekaloku angihlupha afuna maka kamtholi so abaningi bebafonela kimi because uma wami Bhutikwazi makwami ubulalise conference call that day ngibe nama minutes ubaba kalolo uyabuya uphumile but uyeza azovakasha ene mindungi update amake hayi uyabuya yena uyeza azovakasha uyabondla abamfana kanti ngiyadigubhela that day ngithatha ifoni ngithi ke ngifona naka ama minutes angenze lutho ke ngifonele umake ngihlanganise naloma ngifonele umama ngifonele lo make ngithi make mama njalo nginikete make that's okay ngithi nangifonele uma wami iringe bese iphendula uthi hello bese lo make uthi hello ngavesana ngathula yo Bhutikwazi wathi umtshelile lo mntwana uthi ubhuti wakho udliwe yini wathi yini ndomela yazi wathi okay uyayazi ukuthi lento lengiyolebulala abamfa bakhe usho bama abamfana Bhutikwazi into ngivisa buhlungu ukuthi makucedzile ngebakha abamfana ngokho mina ngibhala kufa ufaka bama abamfana ekhasi abatlutfu umfana mgulela kufa lento nayivukile impambile esibhedlela kuphela semkhona but abazi nokuthi yini mokwami uthulile uyangikhapha esibhedlela she knows very well ukuthi lo mfana ubulawa yini lo maka wathi nakukhuluma Bhutikwazi ngabe sengiyagcwalile wathi uyilungisa nini lento wathi uyazi ukuthi into lokuyilungisa ifuna imali lengakanani yekelani kungihlukumeda lo mncane lo melalalela meleve ngami wathi lungisa lento ngakutshela ngathi umntwana lokuphuma kwakhe ejardini kumoshe yonke into lungisa lento iphumile esandleni nga drop ifone mina kanti ngibadropela bonke ngoba ngimlo phone Bhutikwazi ngagqoka ecatfula ngaphuma ngathi ngithi ngiyamlanda sesikama kwangincenga wathi angikaze ngikubona ugwade kanje ngathi nangifika make waphinda igama elifana nalela lisho kumntwana ngithi wathi wayongathatha uchubeka Bhutikwazi akaze azisole uthi kufa abantu huye kathi make isichaba lesingake sifa lapha ekhaya you know very well ukuthi sibulawa yini all along uyathi wathi hamba uyothwasa Bhutikwazi baphelile nguye udle abobhuti wakhe udle nomfana wakhe lokhu ngivisa buhlungu wangitshela that day ukuthi kuba uyathi ngathana kufe wena before lo ya wafunga gomela wathi ngiyokubulala ayikho into angakayizami emake kude Bhutikwazi mina angikaze ngibona uNkulunkulu angidlalela ifilimu akangidlalela lona ngempilo yami kuma nje ngicashile mina umndeni wonke awazi ukuthi ngikuphi nobody knows ukuthi where I am abanye ngibanikela amanamba amabanye banawo abanye bangifonela ngiphendule bayafuna ukuza kimi angifuni it's because of Bhutikwazi this very same day akekho umuntu engamfihlela especially abadzala abogogo wethu ngabatshela ukuthi kunenkinga ekhaya kufa abantu so inelise ekhaya uchairman ugogo lento lehamba balithatha ngina 3 years bebayokwenda lento
Wabese mina ngifika lapha esigangeni ngiyakhala Bhutikwazi. Ngashaya kwathiwa ngisiwe emotweni nalomuntu ebeze naye. Kwakwenziwa this thing. Kuze lento ihlala emqondweni nami ngazi ukuthi why. Bhutikwazi ngimoshe yonke into 2021. Ukuvela ukuphuma kwababa labamfana bami akungivisanga kabuhlungu. Umuntu wacisha ngibulala kulomhlaba wami. Bhutikwazi umfana nami kunento enye emfikela kwempamba engathi yamkhama umfana nami kumele immediately ungene esibhedlela athole oxygen. But abazi ukuthi uphethwe yini. For the past 8 years umfana nami uhlupha into ewande. Mangwamuyadi. Since kuvele le secret umfana nami akasaguli. Umfana kithi wavela kimi ephupheni the very same thing kiphenga le secret wavela nje athulila ngibukile. Olalo ngibeva veka vela khala. But that day uvela athulila ngibukile. Ngikhombisa ukuthi ngiyitholile into embulele emhlabeni. Bhutikwazi mama kwami. Uzame ngayo yonke into ukungibulala. Ngithengise enyangeni. Bhutikwazi kwama yonke into kaphumba balapha mfana ngacosha emberegweni. Ngamiswa nje ngeSMS ngisendlini. Cha siyabonga. Angendanga lutho. Lutho kude lokwentile mina. But ngamiswa emsebenzini. Wavala lo kuthi angasondli lapha mfana. Wangitshela wathi utawuhlupheka uzozubuyele ke muncenye. La ngathatha khona isinqumo empilweni yami. Kuthi ngiyamthanda naye bekazima kwami ukuthi ngiyamthanda. Vele mina bekade ngibulele egameni lelithanda. Ngithanda ya. Bhutikwazi ngathatha isinqumo sokuthi mina ngifuna kuphila cause ngizele nginabamfana. Angihlangane nemvula enyadi. Ngamosha ngaloko wayithumela lena. Bhutikwazi ayikho into ekhulunywa ngokuthulwe nomoya. Ngawuboni. Yangibona ukuthi njani? Nangivuke ekuseni Bhutikwazi yonke into endlini iphathekile. Wena bosekuphupheni. But bekunemuvi elidlala kwenreality. Mina ngivikela bamfana namuhla ngibhacila ngaziwa la ngikhona because kuba ngithuthanga lapha ngikhona ifamily yonke yathithutha. Mayindu kibo bonke abantu engabatshela bamanamba ngiva that side abasekho emhlabeni we speak. Net for kulalela mina and ukuvoice out. Cause lo yiwani wambiza wabiza nami ngulobe kamsela kudle esibhedlela. Wathi kuye ubangani nalo mfana wathi lo mfana uthi ngiyathakatha bathi asifonele lo make bamfonela lo make wathi right lo mntwana ukuthi uyathakatha cause lento inkulu bemela ngayizwanga ngendlela ayizwe ngayo. Ugogo wathi ngiyacela ungaseze emzini wami. Watshela make akaphindanga wabuye ePitori Bhutikwazi. Ngafuna ngomaka angishiza ngithe ukuthi uthole accident nguyedwa shonile. Imoto ivese yaphuma nje endleleni ugogo washona. Ajabula make wajabula wathi ngifuna kubona ukuthi ngibani nomunye otakubamba. Bhutikwazi ngashintshela umntwana mawugula ngokwengcondo. Mina fanele ngisho njalo. Umntwana mayinto ungene esilungwini. Ngasho ngathi Bhutikwazi bamcosha. Monday ushaya umfana, Monday utshontshile, Monday ushaye lo. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. Mina ngiyabizwa. Bathi lo mntwana udinga psychologist. Kan nothi yababuza abantu babambane sleepwalking ebusuku. Nothi yabuza ukuthi what's going on boy why nivuka ebusuku nihamba bathi ba uma bekunelinye igama esimbiza ngalo bambiza ngalo. Ene nabo bathi mama kumama wami. Bathi sibona ulokhoza. Bathi sibizwa mfazi wabantu. Besimbiza mfazi wabantu because bathanda ukuthi na joke. Bathi hey mfazi wabantu. Besimbiza abantu. Bhutikwazi ngizengaze ngasizwa enye intombatana. Ngiphila naye. Yathi ngicela ungasabashayela bamfana athatha. Yangiletha la eFosloras komunye usesi. Wathi angeke ayikho into engokusiza uyabona for wena. Nemvotsa indvotha itabuye ngiyayibona inkinga endvotha abamfana. Ngicela ungilethele labamfana ba in a danger. Angaze ngibase Bhutikwazi. You know why? Mengana mali. Bhutikwazi from 2021 until today. Impela baby drama. Ngiyacasha mina everywhere ngiyacasha. Ngicashisa abantwana ngicasha mina. Baba lo mdala ngamshaya Bhutikwazi ngamshaya. Bengimshaya Monday to Friday. Ngakhuza ngomnye ibhuti wathi yabona indlela oshaya ngayo lo mfana ama-social worker amthatha. Ambona ngendlela even today sesenamama wakhona the way ngimshaya ngakhona.
walahleka umfana nami ngathi ngeke ngiphinde ngimthole lo sisi wamthola alele nje ethwele kangcono ingqondo lingasebenzi umntwana ingqondo ingasebenzi ayinyuka ukuthi uma wami and I couldn't tell anyone ukuthi uma wami owenda lokho but kwazi wameka sure ukuthi ubaba labamfana asaprovide ubaba labamfana azasabhadela itransport esikole ngamthatha ngasabantwana kuye ukuthi akhabona ukuthi unabamfana manje ngiyilayile it was the first time ngibona ukuthi umuntu uyasebenza emhlabeni ubaba labamfana athatha abamfana wathi ama social worker ama social worker abasakuma wami but kwazi ngangeva abamfana bakhala endlebeni zami ngihamba utshela lesesene ngesonto ngathi abamfana bakhala something is wrong ngiyamfonela kaphendula ifoni after a week bathi abantwana basempumalanga but kwazi I knew ukuthi angeke ngiphinde ngibathole nakabaselapho vele ufuna kungilayita babulala bonke nhlanhla le angazi kwendakalani waphinda ubuya nawe edrobheni nakabuya nabo la ePretoria ngifonela nguye lo baba bamfana sekacolisa futhi wangimele town wangilinda ngashayisa because ngangithola iphitch job nyana ngashayisa uhamba nami endlini seyaphuma ke lo muthi ke nakenda njalo but kwazi ngathi nangifika mina endlini wathi ngicela ukutshela abamfana bakuma ubuyile nabo ekhaya ngathi nangibalanda abantu abami but kwazi abakhuluma ngafika kuma ngangcocoza ngangena imvula yini mina ngangaphathi umbrella hamba ngenyawo futhi ngamshiya endlini yena kwalo abamfana bangigijimela bangibamba ayikho into abayisho kimi umaka wawisa yonke into eduzane naye ngathi ngicela impahla abantwana wathi anginayo yila isebenzisa namuhla ngamshiya nempahla yakhe ngathatha abamfana zange bakhulume umndeni bathi uyente njani mistake ukuthi umnika abamfana ngase kanikwanga ngimnika ngibaba lapha but kwazi ngalala nabantwana bangakhuluma bahleli njengamapoposo ngathi kuye ngathi ngicela ukugadzela abamfana kuse one thing any mistake ekwendeka phezulu kwabamfana kuyokuzonda makwakho ngoba imfungo yenda phezulu kwakho kuyokuzonda makwakho wahlala wabagada kwazi kwasekuseni abamfana bakhuluma bahleli banuka ngibagezisile because bayanuka abamfana bami basho beka bhunyisa ntuthu abesiya bafaka bayisho nyalo but kwazi ngathi ekseni kwathi 8:39 yathi 10 emini makhela nweda uhambile yena emsebenzini bamfa bami kwacala iwana okuncane kwathi mama ngilambile into engayijabula but kwazi ngathi kanti lefu yakhuluma wathi ngathi kanti kwenta njani wathi ngilambile yo but kwazi kanti labamfana sebadilwane but kwazi bamfana bebadlile futhi ne 2 second babodvane futhi bathi sisuthanga manje abamfana bamathenga iphina bathi abayidla nyalo iphele kanti ubashintshile abamfana but kwazi angazi abamfana zange baphasa vele tatiye nayinde ngivisa buhlungu nangicabanga lo baba bamfana ngithi ngiyacabanga nangelinye ilanga ukuthi ngenza ngimxolele but nangikhumbula ukuthi umfana wa repeat because of yena angeke ngikhohlwe lokho bathi satha abamfana basemntwini ngathi muphi umuntu because I don't know any sangoma muphi umuntu engibasa kuye Jesus muphi baba mangithumela imali lo i biological father lo wangixosha wangithumela 500 rand but kwasacabanga ukuthi ngayithatha ngayisho Shoprite thengela abamfana bami impupho mina nebisi bazokudla ngeke ngathi abamfana banganakudla ngihambe ngenyangeni how if 500 rand nangenyangeni ngisiza ngani because enyangeni uyohlola nabasho bona bathi uyofika uhlole bese imithi ngiyithatha ngayiphi imali ngahamba mina ngaye Shoprite ngathengela abamfana bami impupho bathi kusho ukuthi uzofake wena ulinde kufa because akekho umuntu lobona isecret lengabe uyaphila bonke bafile wena uphileleni uphiliswa yini ngathi angazi ngahamba but kwazi ngacala ngasikima kwaba nomnye ongikhombisa inyanga ngahamba nosesikama inyanga ngathi hamba uthwasa ngilangadela khona impilo yami ngathi if ever mele ngiyothwasa ngiphakamise lemvo ngamane ngife angeke ngikwende lokho ngiyangikwende at that moment make ufuna umunye athathe sebakhathele kusho ukuthi bona umunye ayithatha ichubekise ngathi mina ngeke bathi uzofela mntana uzokwenza nathi akusena ndaba lento le yaqala yavuka frequent after 2 weeks ngisesibhedlela ifile umfana mlingaka ngitshela ngomfana lona 12 years ifile lingaka
una 11 years asikisi una 11 lingake file lakhe esibhedlela nongafike ePretoria bayamazi njena kangena hawu baze mabhizi ngegama futhi kwazi kwaba worse than before no gibela ikoloyi ngivese ngibe nephupho ke mina ke iphupho nje ikoloyi igincika hawu Nkosi yami awuthi ngigibele leyo moto ngathi ngilanda omunye babe lo uhlela khona bathi Lilion Daily khona ngala futhi kwazi waqala nje wangitshela wathi ngikhathele ngabe sengayibona ukuthi hawu vele ngibe neliphupho ukuthi ngoginqwa imoto vele ngibe nalo liphupho ukuthi ngoginqwa imoto yathi nayiphuma nje endleleni ngathi uNkulunkulu ngicela ungiphilisele lo muntu akasilutho lo muntu ngahlika futhi kwazi ngathi ngicela ukubuyela emuva ngaphindele emuva ayikho mind ukuswa ngisemncane ayikho inyanga ekhona kungisiza yipi inyanga engizokuya kuyo nyala engiside yipi because ngibonile from emuva le ikinyanga lengifunayo ayikho yazi futhi kwazi makwamuzo waveza nokukhulu thina singakwadi bonke labantu ababulelwe uyabati ubabambile kuye wangitshela wathi ngifuna ukukusela nginogogo wakho nomfana kini kula ngathatha isinqumo ngaba nenhlanhla ukuthi ngiyamove from where I was la kwazi khona ngaya la ngikhona namuhla la ucashe khona la ngicashe khona no-one even babami no-one member yefamily engi-alawa ukuthi ifike la ngikhona because of nokukhuluma nabo but kwazi ngathi baku-understand but remember uma kunemali once nabafika phambi komake bakuthengisa ngizame kaningi ukuthi asisizaneni ukuthi lento iphume ekhaya sinabantwana sizele likhaya mina enginalo lela lodvane but kwazi alikho lingikhaya nginalo lela mina ngina 5 years angiye ekhaya yes 5 years ngangalikhaya ngathi ngikhetha ukuphila kunaloko ngathi ngikhetha ukuphila bamfana but kwazi kufike labadla angazi nibizana ukudla okuhlala ebhakethini bese kuyabola uthi ukulahla isicukwana angithi uyabona ukudla nakusela ama leftovers uyachithela ebhakethini uzocitha bese ngasuthi kucala kubola kuyabola yes badla khona not because of bengifuna kwanganakudla kwaceda 2 days nganakudla remember ublockile lo ukuthi angasabondla labamfana angisebenzi angikwendeki lutho sengikhatha le mali yabo yesasa vele transport chayile 400 transport but kwazi ngeva ngabamfana bathi kithi labamfana badlani ngiyavuka bana 2 days vele besingadli ngabathola la ngingakhuleka ngalo wathi uNkulunkulu ngase ngithi ngiyazibulala athi ngcono ngihambe ngathi ngisakhona ngcono ngilandelwa kithi vele into lengeke ngiyikhona nayibonile ukuthi ngeke azayikhona wazihambela 4 months lokho ngicabanga ngiplanana nokuyibulala angiyazi alprim ngiyathi ukuthi kwathiwa yabulala bhuti wami but ngicine sengithi ngiyayifuna inkinga yami abayodvane lapha mfana ngiyobendana ngoba basele nami kuphela ke khomunye banayo emhlabeni ngiyobendana okay ngizayithela alprimenten bona bathelelwa ngiba mina ngidathelela ngive bona bokuthelelwa ngibani ungibona ngiphila namuhla is because of those two kube mina ngangekho abamfaba mangibona ukuthi ngabe ngikhona nayi into eyenda ukuthi makabe worse but kwazi waba worse ukuthi kungcono kabulali bamfana abantwana bathena ukuthi abathi nabashana bagwazane babulala ngikutshela ukuthi lo mdala una 11 lo umncane una 8 bashana nga 2 years 8 9 i grade 4 na grade 3 but kwazi omunye bekathatha foloko kwazi omunye nawuthi but kwazi ngizaba nephupho vela athi letha labamfana ngithi wena ufuni letha labamfana abanye laba but kwazi angifuna ukufaka omunye umuntu because angithi into lisemndenini wonke yes and most emndenini bende ngathi bavana nami bafuna ukuyisusa mawushona le bamtshela wonke ama plans izile inyanga behlanganisa indaba ukuthi yafika inyanga nayifika inyanga bathi uceda kuphuma nyalo is because of bafuna le mali abanika yona makwami nje uthi kimi wena uyafuneka it's a must ukuthi ufe ngaprofeta omunye baba eTexini wathi makwakho noma ngabuya athi uyacolisa ngalinga wente mistake ngeke akukhutha kayi2 because mfadla ngiyamthanda nangiva bathi kunomake lothole bese ngozini uma wami ngiyamfonela ngamblocker
but mina ngiyamfonela because if ngisise nesifiso sokuthi mina noma kwami akadedele lendo butikwazi if ever uyashona ngidawamukela ukuthi uzibulele but ayekele kubulala abantu lo mndeni awushoko bathi usekhaya butikwazi uphelile ukusele bona bodvane babulala thina nje baba umuntu kufuma kwakhe balanzelana ekhaya bangcaba April May June July August September kanti makwami yadi uthethe wanikela ngomfana kipi into engisiza konje ngamanje ukuthi umntwana kithi uyangisita emaphupheni uyangibalekisa nje mangifuna kubaleka angibambe ngesandla sigijima anakakhulumi batangibamba angikhombise nje indlela ukuthi hamba la kuthatha hambe into yonke emaphupheni wami yangisita lo mfana ukukhombisa ukuthi ukhona la khona ngase right yes akalalanga yini into esayisemathuneni sasikhalela lide mina ngitawukhona yini umgcaba mina ngisenoma kwami ngimkhiphile mina kami society ngazi ngeke ngimgcabe mina ngiyongcaba sigodfo ngeke ngikwente lokho na ngimtshele ngathi cha ngifuna kubona ukuthi no ushona ngicaba ngibani kanye nalo malume lo laba abanye bayithu ngifuna bafaka kakhulu bana bamfana bamfaba bazodila nabo ngidila nalabo abahlala nami yeah bongicaba ngibani ngina 5 years angiye ekhaya mina abangazi nokuthi ngikuphi abangazi mara each and every day umawami uzamana nami every day uthi uzofa ngithi ngeke cause kufikela ngitshela khona ukuthi mina ngiyophilela those two boys angiyindawo mina ngangekho nothatha lento futhi angifuni wakhetha yona into awufanayo inkinga yami into engenza ukuthi ngize ngifikela ngifuna isiso yeah but cause nabantwana aba innocent abalimala emqondweni hayi ngoba mina balimali I know the truth and angikhona ukutshela phoma kwabo ukuthi protect thanda abafana ngendlela le kanje umfana womthatha wamsekhaya akaphindza be right akaphindi abantwana baka yena lo ubhuti wakhe lo emncane lo basangena amakhanda laba abanye labantwana babo bayashona ke one way ngisele I feel like ngiyi-one vele I have to be honest ngifeel like ngathi ngiyi-one because akekho umuntu okhona ukubona i-reality bathethe 6 months to believe me even those who believe me bathethe 6 months from May until December but kwazi kuze bangibelieve ecala usisi wakhe lomdala lobe ngitshela ngithi bengikhona communicator naye even today nguyowazi ukuthi ngila nguyowazi nangikhuluma nefoni mina endlini mele ngiphume because angisazi ngilandelwa yini because kunento enye ecalile kulamalanga enteka kimi nga-understand nguye ongisupportile wathi go maybe uyolithola ulisito ngalento because everybody uphila ngami apho kokwami abavilaphi nje kungitshela ukuthi inkosi yami uma ungafa siyoba yini kusho ukuthi usitholile just imagine abantu abadala basho njalo but bayazi inkinga ikuphi so iplan ukwenza njani njengamanje akekho kone plan bonke bamsaba bonke babasaba ngisho njalo akekho ufuna ukusikinyeka akekho uma sithola usizo ukuthi sistophe lento eyenzeka ekhaya kini noma okay ayichaze kahle ukuthi umuntu othi uzosiza ufisa asiza wena siqu sakho noma asitophe lento eyenzeka ekhaya ufuna ozosiza asesithi kunombukelo obukile njengamanje ozaziyo lezi zinto bakhona vele abantu kusithinta abazaziyo lezi zinto ufuna esiza ngayiphi indlela enze njani mina ngifisa ngathi angasiza lo mndeni wonke especially thina laba esingati lutho izizukulwana sati lutho mina kokwami ngiyamthanda makwami ngiyamthanda but unfortunately ayisekho into engayenza ngalokho komele ngidedele konke ngilahlela ekhaya namuhla ngibanga lokuthi angeke ngikhethe kubulala abantu ngamtshela naye make ngathi iminyaka yonke usondla ngemali yokufa yegazi ngamane ngilale nendlala vele abamfa bami bayidla ikoso mina lokudla engikutshela ngakho bakudla ngangala wathi uletha kudla kimi vele ngamjikisana impuphu yakhe vele balala nendlala into engifisa ukuthi ngasiza kakusize ke lo mndeni especially thina abasesenelithuba lokuphila because of akekho ekhaya umntwana oceda isikole yes umntwana beke uceda isikole kulowo mfana lo yakhe akekho mina ke futhi uthethe ne-report lami le grade yokugcina uliphethe lapha kuya akafuni nalo akafuni nje ngathi nangithi ngiphindele esikoleni wala nje wathi cha mind ukhona ngina 30 nyana ngisho ubaba labamfana uhambile wathi letha lelo kanjalo mfana walile naye akafuni nalo ukuthi ulithatheleni nobody knows
inkinga le. Akafuni nalo likuye. Ngizamile ukuya kuye ngazama ukugcekeza la hlala khona. But ukazi into engayithola mithi. But azange ngiyithola mina le report le. Into engayithola nje mithi. Azange ngilithole le report. Kwangihlula ngalokho ukuthi ngeke ngikhona ukubuyela kulesa sikole ngangifunda kiso. Ngiyocedisa lapho. Obviously bemele ngibuyele ngala. I-report angilithole. Ngathola umsebenzi but kwazi angazi ngangena kanjani lapha. Angazi mina ngene njani. Wangikhipha. How? Only one year wangikhipha. Till namuhla ngiyamaketha mina ngothola umsebenzi. But ifamily yonke yazi ukuthi mina ngiyasebenza. Because angifuni isizo lapho. Ngifila ngathi bonke badla ubondliwa imali yegazi. Sonke sazalelwe sonke siphilisana futhi. Angifuni isizo lapha akekho ngimhlupha kumna family yami. Kude umuntu langimhlupha. Akekho futhi ngathi noma ngigula but kwazi bamfonele bathi cha uyagula. Yeah. Mina ngigulela bamfa bami. Naba abantu engibagulela. Akekho umunye ngimgulela nabantu engiphilisana nabo la ngiphila khona nyalo. Nabo abantu engasuthi saphilisana. Ekhaya kude ngisho baba wegazi lo. Yazama oba supportive. Ayikho indlela yokwazi ukuthi ubuyele ngaphansi kwababa wakho ayikho indlela yokukhanda ubudlelwano bakho nababa wakho right now bukho. Bukhona. Si uzamile yena ukuthi sibuyelane uyangisupport right now. Okay. Ngifonela almost every day. But ngifila ngathi wangibetray. Angisathembi umuntu mina but kwazi. Naye kwayena babe loyo. Uzamile ukuthi ufuna ukuzala ngihlala kwa ngimfuni. Iqhaza ngiyafuna ngifuna umuntu. Bose swambazamile ukuthi angifuni umuntu. Mina bangibona ngama funeral. And ngifika namuhla kusase kuseni ngihambe. Angifuni nje baze babambe nenvo zami angifuni. Angifuni but into engizibonile emzini loyo okunya ngikusho because ngazi ukuthi ku sensitive too much. Yeah. Ku sensitive too much. Ukuthi ungakusho especially abantu baningi banenhliziyo ezincane. Bonke bayakwazi into ngivise kuhlungu ukuthi all of them they know. Shit. They know. Basiyekela siyazala. Mina nangipregnant uma wamakazi ukuthi ngipregnant. Boyithula bamfana kaze ngitshela ukuthi ngipregnant. But bengilala naye impetho yi1. Uze bathuzela. Umntwana lo sukana kuye ekseni sesibhedlela uzela. I don't know ukuthi bekwenziwa yini. Ayikho. Yes. Ayikho into yami uma wamayazi ngaphandle ukuthi inongivisa kuhlungu. Namuhla into engifisa ngathi ngasingasize kalo baba laba mfana because uyamsebenzisa umsebenzela muthi. Ena wangitshela ligama elingithusa kakhulu. Akubanga lula ukuthi ngimkhulule butkwazi. Uyazama kubuya. Akubanga lula ukuthi ngimkhulule. Ena akusilula ukuthi ngiphinde ngimbisele empilweni nami because kunento ayenze noma ulele noma noma wakho. After lokho ngitshela uyena manje lo. Ukuthi hawo wakho walala noma wakho futhi. Kamnanzi. Ngemva kokuthi mina noma silwe. Ngitshe ngafuna la uma. Wathi awubuze lo kanje ukuthi ubuyaphi. Ngathi wayisho njalo mina ngicabanga ukuthi mhlambe is because of umbone nentombatana. Wathi no thindi wadushe ngenfo lebhalela kuvala izipho. Ngamconfront ngathi ubuye ePitolo ngoba usukela wathi uyahamba. Uyala uhlala khona boye ePitolo. Wathi ngihambile ngaya kumama. Hayi ngizange ngisayinaka ngathi okay kusho ukuthi uye kumama wadlula. Ufike walala kuma wavuka ekseni. Ngitshela lo baba we-transport lo ukuthi ulele lapha ngifakazela kulo baba we-transport abamfana. Uthi yazi ngibone ubaba lapha mfana nakangibhadeli imali yami ngibona avuka kuma kwakho. Ngathi nini wathi ekseni bengabo 6 nangicela ukucollecta abamfana. Ngibona uma kwakho amphushe egedini. Sengiyacala ngingqondo ami ithi man. Lo muntu nangimbuza ngimfonela naye elangeni le-3 lokho ngiyastruggle kuyithola lento ukuyihlanganisa elangeni le-3 uhleli la cause vele uyeza uyafika namanje futhi kwazi uyafika endlini. Umenzela ukudla kube right. It's just that angimthembe ngeke ngisamvumela la endlini. Because angimazi into azokwenza. Njengoba wakho egula futhi enalesifo. Naye ukungiphatha kabuhlungu. Ene ngicabanga ukuthi kwente ngabomu uma ukwente ngabomu afuna nje kulami. Yes. Ukwente mabomu. Ene kungivisa buhlungu ukuthi wonke umuntu la noma akaphili. Akaphili. Ungitshele kahle wathi uzofika ufele ezandleni zakho. That is why ngingasafuna azofika lala because butkwazi kwewafika ngelinye la ngamvumela walala. Asendanga lutho. Okay yena ke vele ngamstopa. Dala 2021 lokho. But wafika walala over ungasavuki ngathi ngamvusa ungasavuki. Ngakaphinde ngathi ungasaphinde uzolala la. Ngasaphinde. Ngafika nje uhlale nje nabamfa bakho. Yena akabondli. Akabondli butkwazi I don't know ukuthi ifike la kuphi but mina ngacela into iyayenda. Kwalona shirt le ngigcokile eze naye.
ngithengele nguye wathi ngake ngakubona ukuthi uyalithanda but ngikhona kumtshela ukuthi abamfana akakwentanga lokho ayikho indaba abamfana yendaba wamtshela futhi ngabamfana yamxosha futhi akaphinda kufonela but wamtshela ukuthi cha yazini itola ngadli athi okay awukadli ngizokusendela 200 rand kahle nje manje mina ngithanda ukudlala ngenhlupheko Bhutikwazi angithanda ukudlala ngenhlupheko angithanda ukuthi ngiyahlupheka I know ukuthi it's difficult isimo sama kwamanje difficult but angithanda ukuthi ngiyahlupheka bese ngimtshela ngathi okay ishazini nginabela into emnandi Bhutikwazi ngithengela ngathi 855 rand Bhutikwazi mina lama video ngabukelako wakho etime awu nguye nje datha ngithengela nguye but ngathi mfana kanayo imali esikhaftini hey anginamali eliqedzile nyalo njengemngalisa ukuthi ngicela imali etransport uma ngani akangifonela the whole week last week akangifonela futhi naku WhatsApp ka politic ngathi ngicela ulase nge400 rand 1000 rand nginayo cela ulase nge400 rand imali etransport Bhutikwazi akaphinda ngangifonela ngaphinda ngiyazi ukuthi uzongifonela futhi nase kufuna yakhe enhlite angeke aza kufonela into engichaza ukuthi uyati Bhutikwazi akaza buye kimi acele la nami uyathi ukuthi angisafuni lokho asikwendi ukungibona kwakhe bhuti wami lobhuti lo ngivisa buhlungu because ufuna ngathi ufuna ukungibona nje wangibona ngavela nje uyakhululeka emoyeni yajabula but abamfana kangeni lutho ngithi umntwana akhe angena esibhedlela ngimfonela ngithi umntwana usesibhedlela Bhutikwazi bikahamba ngaleso sikhathi futhi lapho ngamfonela ngo3 kanenga ngimfonela ebusuku because ngicabanga ukuthi maybe unomuntu ngigcina ngilona umuntu wakhe ngamfonela ngo3 esibhedlela bamreject iPetra West yathi ngicela ekala phone lo mfana yikho nathi sinto esingayenza wonke ilo kanje ama oxygen esimfake wona akabi ngcono Bhutikwazi nabanginikena bengimbambe so lenga mfana ngathatha ifone ngamfonela bangikhiphela ngeroomini lapha ngamfonela ngathi nangimfonela sangayiphendula ecaleni wabuya kimi ngo4 wathi hawu mama bamfana ukuphi ngathi ngisesibhedlela umfana wakho uyagula ngadrop ifone waphinde wangifonela wathi kusiphi isibhedlela ngathi bamtransfer to kala phone akazahluphe Bhutikwazi akazahluphe ngathi umfana yashona but akazayihluphe akayingeni futhi abamfana akekho kiyo so ngibuye ngicabange ukuthi uma into athi izombulala into yangingalisa ukuthi ngilale naye because of uma wangitshela ukuthi uzofela kimi ngase ngithola cause uma wami ulele after ngithola isecret bekazama just ukudistract mina ukuthi ngafocus endabeni yakhe ngifocus ekile cause bekambona ukuthi uhambile but nangu uyabuya kusho ukuthi lo muntu akafuna ehamba wabe sewulala naye uyabuya ngitshela ukudistract mina ukuthi ngiphume kule secret inyalo ngifocus ekezami yes ngangala lapho ngathi angiphindi empilweni yami kanjani la namuhla Bhutikwazi angifuni nginamuntu engihlala naye Bhutikwazi angilali nomuntu lo into ngivisa buhlungu angazi ukuthi uthandani ngami asilalani sinaye nginamuntu engihlala naye ngina 3 years ngihlala nomuntu asilalani lutho ene futhi Bhutikwazi noma ngeva bathu nomuntu angiva buhlungu ngisaba ngishukulana nemvoza ngoba angathi ukuthi uma umuntu ayendani imvoza engolala nayo I don't know lathi uzofela kimi what if one day vele ngimvumele bese uyafa because nangu uyafuna kubuya ngimvumele ngilale nabe siyafa ngoboshwa mina bamfana boba tinzanzana babuyela kuyo futhi ngathola indwa Bhutikwazi lo bhuti mina ukuthi uhlalele I don't know loba bekuthi yini into ayenda kimi I don't know asilala uhleza ngibuza nje ukuthi uzoba ready nini ngithi ngizakutshela but uhleli unami uyangisupport especially emotionally uyangisupport okay angithandi ke ngithanda uba independence because of nginabamfana kusibo bakhangifuni kumhlukumeda bam fana ngisho njalo ukuthi hayi ukuthi ubaba wakhe nangabondli mina ngidonsa omunye umntwana nomuntu imendise yeboke angaze if ever uthengela umntwana miskipa ngiyabonga but angaze ngimcela ukuthi khamba uthengela umntwana ukuthi if ever umntwana kumele alande esikoleni unama sports afternoon uyakhona ukuza naye uyakhona ukuza nesinkwa noma ngeke ngimcela ukuthi ngicela ngiphathele isinkwa into ayizonda ngami uthile ucabanga ukuthi ngine pride Bhutikwazi indaba kama ngihlukumete kakhulu if ever owakho umzali wahluleka kuthanza wena ngibani umunye ukuthanza phandle ngazibuza ukuthi nalo ngihlukene naye ungithande njani the whole years umuntu lo ngithandile wangiprotect ene bekangiprotect yo ngosama ngiprotect namuhla sengisaba kuthandwa mina namuhla ngithemba umuntu mina Bhutikwazi noma ngangena endlini yami siyamuntu ongena endlini yami sengize ngiyambuka nongena nje endlini futhi hawu ngikubuka kahle nje that's why angifuni and I'm just happy ukuthi nginestand ngesami ngizakhela muzo ngowami Bhutikwazi ngoba ngisenalo likhaya laba bamfana ekhaya laba nginalo ngilolo nale labahlala kimi
Bahlezi babuza ukuthi mama thina sokuya thina lakho sesiye ekhaya mele ngicale ngemnganeni wami lengibiza ngosesi. Ngeke ngithi mngane wami because besibizana sesi vele. Is either ngiyakuye or ngiyake ezinye inhlobo. Nazi inhlobo ezi distance lapho esazana ngokuthi sibamvana sikhule sazana sonke. Naba abantu engase ngithi ngeke not khuluma iqiniso angifuni but kaza ngeke ngiphinde ngiye kulo muzi. Ungakahlanjulula lo muzi. Angeke ngiphinde and inkinga ukuthi akafuni sathi nasithi siyazama ukhipha wathi ningakhipha into ningakayifaki yini fakwe yini kusho mali asifakwe yini lento ufuna ukuyikhipha and bathi kufuneka yena nguye ongasiza ukuthi lento icedzwe amandla yena nakasho ukuthi isigubhu uthi igubhu bahamba bovusa ligedla basho basebenzisa ligedla lapha endlini basho lala kwasana but kwazi lala kwasana imvotsa mfati that's why bona bangana mafotsa that's why bangana bafati ilala konke and kimi but kwazi into le ingenzakalele before ngisahlala nalo bengiva ngathi kunento la emuva kimi bese ngishalo ngishaya umuntu webantu umva ndavuka ebuthongana ngikwenza ngalutho ngithi yini lento ezama kuyifaka angendanga lutho sahlupheka waze wangibekezelela kwadlula lokho ngigcine sengimbona umuntu wesilisa eda but akakhona ukufika la kimi lakho safike la kimi ngiyavuka abantu bonke abalele nambalela beva lutho mina ngidawuvuka ngilwe nomoya nkosi yami so lento labathwale ngayo izigubhu waphinda futhi kwaba noti kwaloshabalala nawo wonke umuntu okhona egcekeni amen ulala nomuntu wesifazane ulala nomuntu wesilisa kahle mina ukuthi I don't know but because even nalokho umbane kithi azokukhuluma washo wathi ngiphuphe before azovuka angiyaza kasingasebenzi wathi sesengiphuphe kunenyoka enkulu isirondele sonke la ekhaya kodwa uwe wethu khonile kuphuma sonke yasigwinya wavuka inyawo zingasebenzi kanti bekalele eceleni kwalendvo make uthi sigubhu bahambe ngalelo langa bahambe bovusa ligedla bathi make uzoba namandla leligedla balilethe ekhaya balithatha balifaka ekhaya abantu nabadlula lapha ekhaya bathi kunamadoda ayithwayalo lapha phandle because nalomdala ngithi mashareholder nalomdala uthethe yakhe naye wathatha likhehla lakhe walifaka lapha ejardeni mina ekhaya ngeke because isekuthi mina ngoba ngimuntu omkhuleko kanti nginangifika kulela ekhaya ngiyakhuleka ekhaya lami kulela ekhaya ngeke ulale wedvana ngakule yandlu yinkulu angifike nje ecamba manga indle ekhaya inkulu but angeke uzihambe wedvana nababantwana balapha balali lapha nawuthi uyahamba because ubone manje ukuthi uya man lapha ngidlule umuntu manje mfana kithi bekathi yena uhamba nomuntu azafuna libhande but kwazi ngendlela bekashaya ngakho singifuna amandla nje ngifuna libhande ngathi lokho ukuthola ngifile indlela bekaphila ngalo bese lasilwane but kwazi bekashaya umuntu angaze ngibona umuntu oshaya ngalendlela ashaya umuntu azongena esibhedlela ayisiwo angalamuleki alamula ngisho amaphoyisa kanti makuyadi makuhamba uthatha lo mfana umsenyangeni yakhe lenyanga vele esebenza kulo yamuza ngifuna ukumbona lo babe umusa lapha kanti baloko bamvala amehlo lomntwana baloko bamvala amehlo lomfana nangohambile ene maka kafuni nalo malume lo basalana naye imuva akafuni nalo sesi wakhe lomdala omunye hayilo bengikhuluma ngaye lo ngithi naye uthethe kwakhe wakuletha naye uthi next nami isigodle sami nalabathi isigodle sami unfortunately one of them ushicetha kushona shareholder cetha kushona lo ubanjiswe ngimi because ngithena ngikhumbula kahle ngabatshela ekhaya kumithi ngathi bekunoma wami kunogogo wami kunomalume lomncane kunomalume lomdzala yena bese laphikile athi ake involve ngathi remember was 3 years but ngisakhumbula ukuthi bokhona beniyokwendani ke lapha because makukhulumile ukuthi that day beniyokwenda this thing unfortunately ushonile ke yena shonile asilokhuzana sesini azizama indlela mhlambe yokuthi sithola umuntu ozokwazi ukuyilapha lento but la izoqala khona asike siqale kuwe naseyinganeni zakho mhlamba asike sinciphisa amandla sithi asike sithola umuntu ozokwazi ukuvikela wena nezingane zakho right akwazi ukulungisa isimo sendlela umyeni wakhe akenza ngayo towards izingane zakho nawe noma ubaba wengane zakhe akwazi ukuthi asupport izingane kususwe lento kunina noma kuyena iqale nje iklinike nini yabo and then yona mase iklinike nina ke mhlambe komunye umuntu olunye usizwa kobe seqhubeka nalomuntu obese kudlulela ke sekuzama ukulungiswa ikhaya but ake qale ukulungisa isimo sakho la ukhona mina ngikholele kutheni mhlamba ake kuthandazwe noma kulinda ukuthi
kuba ukuthi kudlula yena uma emhlabeni mase kudlula uma kuyoba lula konke ukuthi kulungiseke but okwamanje ake qale kulungiseke wena ukuthi mase kulungiseke wena ke lawo mandla obusuwatholile ngicathu bese kwazi ukuthi nithathe enihambise phambili kutheni nikwazi ukuyolungisa isimo ekhaya. So ngingacela nje ukuthi ushiye inamba yakho so that umuntu uma ucomfortable if awukho comfortable kuyishiyeni angazi ukuthi iphi indlela umuntu akangenza ngayo office ukukusiza ukuthi akusize ngakhona because ngiyazi ukuthi udaba lobucaya and office awufisa abantu bakwazi awufisa futhi ukuthi bekubone ukuthi uhlala kuphi but uwe usunga advise ukuthi umuntu okufunayo ngakuthola kanjani. Okay, inamba okwanyala ngeke ngithi nginenkinga okuyishiya after all ngoba ngimi odinga lisiphi. Yebo. Oyoba salitho ayitholile emndenini anganayo uzobe usuyitholile ngomjalo but kunjalo. Yebo. So ngayibiza ke inamba yakho 079 yes 45 yebo 15 660. Mhlawumbe umunye umuntu ongazizwanga lolu daba ngokuphelela kwalo mangilisummarize ukuze nawe uzongivumela. Uzalwe emndenini kulomndeni ilamani noma abandawonye noma umndeni ngokwamalunga amadala including uma wakho bathwele noma baganga ngegceke bathwala ngezigubhu kanye notikoloshe noma nezilwanyana ekungamakhehla lezolwane zilala na wonke umuntu egcekeni okuwukuthi ke njengamanje egcekeni sekufe wonke umuntu and bonke labantu abasele abaganile abaganiwe kuyisimo nje sokuthi umndeni ongasafudumela so umuntu oqondene naye kakhulu wena uma wakho mama ngoba wena uyakuzala yes okwazi wafika ekutheni iyadle into mayisidinga ukuvuselela wagulelwa wacishe wafa wehla wenyuka naye wena uzama ukumsiza ekumsizeni kwakho wazi wagcina wasizakala and which is isikhathi la ufisa khona ukuthi uNcuntu akasizakalanga wavele washona to a point ukuthi la isecabanga khona ukuthi uyashona la isekuxoxela khona izinto ukuthi kunezingane akayizala ezashona akayigqiba emva kwendlu noma esingathi mhlambe nazazi is part of isithwalo sakhe right so kushoneni kwa wonke umuntu osegcekeni wabe sefisa na ukuthi angenele kuwena but ngokuba unovikelekile akwenzeki now usehuba nezingane zakho ke manje ukuthi ke abulale nezingane zakho uhambo lwakho uhambe wazogcina wafika ekutheni ke manje asebenza indoda yakho ekusebenzeni indoda yakho wazogcina kwayona walala nayo indoda yakho njengamanje indoda yakho ayisakufuni kwaphela ubudlelwane nje ngisho kanjalo baphela akasazondla izingane ayisekho into esithi mhlambe njengamanje indoda yakho irresponsible ezubaba oyingane zakho ekubeni le ndoda yakho at some point yakafuna ukuzolobola uma wakho wanqaba wathi cha 3 times ifuna ukuzokulobola wathi cha and right now uphila phansi kwesimo sokwesaba usabela impilo yakho and akufuni ukuthi abantu beze bazi nala uhlala khona awufuni ama siblings wakho awufuni even nobaba wakho because awusathembi umuntu in this situation so ucela umuntu ozokwazi ukusiza kulesimo sonke sengisibalile asisize ngendlela esingakhona since umuntu ongazazi kahle izinto zemithi ongazazi indaba zenyanga ongazazi indaba zezangoma if kukhona umuntu owazi isimo esikanje akulekelele so sengithi mina ke umuntu ongakulekelela akaqale kuwena nasenganeni zakho mhlambe nakuyifamily noma nakuyifamily esondele nawe which is include ubaba wengane zakho kulungisa isimo esinjalo and then from lapho ke kuyobe sewukuthi ke mhlambe umuntu useyophinde sewela even nasegcekeni ekhaya kunjalo mhlambe elakho lokugcina ukuze sesivale mhlambe ungathi nje kumbukele ekhaya udabeni ufike nalo lami lokugcina ngathi okay angikhiphe njengesicwayiso kuthi njengoba nathi sikhule sesiba nemndeni senza umndeni especially thina bomake ake sibona ke ingcume siyithatha sinakeleni ebamfaneni lapha esibaziyo ngoba maningi amakhaya namuhla nawuthi uyeva amakhaya maningi amosho ukuthi umuntu uhamba walanda wathi ulanda umcebo bese lo mcebo wajika wathi ecebisa ngaye so into engayisho ukuthi abesizameni ukunaka ukuthi noma umuntu angathulanda umcebo abazi ukuthi abamfa bakhe uyababulala ngaleso sikhathi akasayibulala yena yedwana udonsa kanye nalabo abangaqala babukele bethu emakhaya siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi inamba useyishilo sisi abangaba nosizo mhlawumbe bengaxhumana naye nami ngizozama ukuthi ngibheke abanye abantu mhlawumbe abake basiza abanye abantu abebefike khona ku podcast ngizama ukumxhumanisa nabo nje siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle nisale kahle.